За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайн явж ирцгээсэн үү? За цугларалтаа удаан хүлээсэн үү? Энэ удаа шалгалт байхгүй болохоор гоё байгаа юм шүү дээ. Хариулахгүй байсан ч гэсэн нүүрэн дээр нь бичээстэй байна. Ашгүй дээ гэсэн царайнууд зүгээр урдаас хараад инээгээд байна. За энэ удаа төвийн болон өмнөд бүсийн нийт 12 чуулган маань хамтдаа цугларалтаа хийхээр болсон байна. За хаавьсан өмнө говоос, сайн шандаас, чойроос, дунд говоос, дээрээс нь хаавьсан 100 модоос, яармгаас бүр баруун чуулганаас бас ирсэн. Тэ? Бас төв чуулганаас, зүүн чуулганаас, бас багнуур чуулганаас ингээ нийт 12 чуулган маань хамтдаа цугларалт хийхээр болсон байна. За цугларалтанда оролцох бэлтгэл бэлэн болсон уу? За орж ирсэн ээжүүд маань их хамтдаа хоол бэлдэж өгсөн байна. Хоол амттай байсан уу? За тэгвэл одоо үгж игсэн амттай байх хэрэгтэй шүү дээ, тий? Тэгэхээр энэ удаагийн цугларалт маань цаг үеийг ялгадаг багш гэсэн сэдвээр цуглараад хэдүүлээ бурхны тухай бодоод хамтдаа суралцахаар ирсэн. За хамтдаа нэг удаа ураа үгээ хамтдаа чангаар хэлье. Цаг үеийг ялгадаг багш ингээд 1 2 3 ий гэх юм бол хамтдаа хэлье шүү. За 1 2 3 ий. Окей. За тэгэхээр энэ сэдвээ сайн ойлгоод буцах юм бол бидэнд их ашиг тустай цаг байх болов гэж бодож байна. За тэгвэл үг эхлэхээс өмнө 3хан зүйл зарлаадах юм. Үг эхлэх юм бол гар утасны дуу дуурахгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. За энд жуулганы сургуулийн багш нар байгаа юм чинь уг нь бол хэлэх шаардлагагүй л байх л да. Гэхдээ юуны магаад гар утасныхаа дууг сайн хаагаад өгөөрэй. Хоёр дахь нь үгийн дундуур битгий гараасаа гэж хүсэж байна. За коби уусан хүмүүс байгаа. Юуны магад гэдэг төрүүлээ 0 орчод ирсэн дээр дундуур нь гарч яхаар те одоо 0 ороод ирээрээ. За дээрэс нь үгийн цагаар ундахгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. Хаавьсан холоос хурж ирчээд яг үгийн цаг дээр ундчихвол энд цугларч байгаа шалтгаан байха болчих штэ. Тэгэхээр үгийн цаг дээр ундахгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. За би ч гэсэн хойноос сайн хараад байж байна. За тэгээд дуусаад гарч ирээ зарлал хэлэхдээ та бүхнээс асуулт асууж штэ. Тэгэхээр үгээ сайн сонсоорой. Бүгдээрээ тэмдэглэлийн дэвтэртээ ирсэн биз дээ. Бичиж явахдаа ундчихваа. Тэгэж болохгүй шүү дээ. За тэгээд өнөөдрийн үгийг заах пастрыг та бүхэн танилцуулъя. Улаанбаатар зүүн чуулганы ахлах Жомёнгу пастор эхний үгийг тунхаглаж өгнө. За үг эхлэхээс өмнө Улаанбаатар зүүн чуулганы багш нараас бэлдсэн хөдөлгөөнд магтан үг бүгдээрээ хамтдаа хийгээд тэгээд үгээ сонсцгоё. Баярлалаа. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За одоо бүгдээрээ суудал дээрээсээ хөдөлгөөнтэй магтан дуугаа хараад хийцгээе. За бэлдээд магтан дуу. Disney
одоо тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа суудал дээрээсээ босоод хамтдаа эцгээе. За, бэлдээд магтаандуу. 센베차노 오시느냐고 고생들 많으셨습니다. За бүгдээрээ хурж ирэх гэж их одоо хол зам туулсан баха. ούμ누고비 오셨나요? Өмнө говоос ирсэн үү? 아, 오셨어요. 이야, Ирсэн байна. 600km를 달려서 왔는데 600 км замыг туулаад ирсэн штэ тэ. 정말 수고하셨습니다. Хол зам туулжээ. 그다음에 샤인샨드죠? За түүний дараа сайн шандуу холно. 오셨어요? Сайн шандийнхан байна уу? 예, 그래요. 아, 감사합니다. За баярлалаа. 가장 멀리 있는 곳 Хамгийн хол газар 준모드 100 мод 오셨어요? ирсэн үү? 예, 가장 멀리서 오셨습니다. Хамгийн холоос ирсэн. 고생 많으셨습니다. Бас ирэх гэж хичээсэн баха. 아직 울란 식구들이 많이 안 온 것 같아요. Одоогоороос Улаанбаатараас ирэх ёстой хүмүүс ирээгүй байх шиг байна. 가장 멀리 있는 곳이라서 좀 늦는 것 같습니다. Бас хамгийн холоос ирж байгаа хүмүүс учраас оройтж байгаа. 좀 이해해 주시고요. Энд байгаа хүмүүснээс ойлгох хэрэгтэй. 항상 모든 거 보면 멀리 있는 사람들이 일찍 옵니다. Ер нь бол хараад байхад холын хүмүүс нь эхлээд түрээд ирдэг те. 교회당에 매일 지각하는 사람도 코앞에 살고 있는 사람입니다. Чуулган дээр ч гэсэндээ дандаа одоо оройтдаг хүмүүс нь яг чуулганы хажууханд байдаг хүмүүс нь. 저희 교회도 하루홀링 쪽에서 오시는 분들은 아침 일찍 오십니다. Манай чуулганы хувьд ч бас хар орны тэнд амьдардаг ахын дүүс маань эрт ирдэг. 그런데 20m도 안 떨어져 있는 분들이 지각해요. Гэтэл 20 м ч хүрэхгүй зайд амьдардаг хүмүүс хасраад байдаг. 이것은 어쩔 수 없는 것 같습니다. Энийг бол яг ч аргагүй юм шиг байгаа. 오늘 말씀 속에서도 우리가 이런 것들을 좀 깊이 생각해 봤으면 좋겠습니다. Өнөөдөр үгээр дамжуулаад бас бид нар ийм зүйлсийн талаар нэг гүнзгий бодож үзэх хэрэгтэй. 조금 전에 여러분들이 크게 구호를 외치셨는데 Сая та бүхэн бас чангаар урайгаа хашгирлаа тий. 정말 이 시대를 분별하는 교사. Үнэхээр энэ цаг үеэ ялгадаг багш. 이 얘기는 곧 뭐냐면 그만큼 시간을 중요하게 여기고 시간을 잘 지키는
교사나 마찬가지입니다. Энэ нь бас өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь цагийг сайн баримталдаг, цагийг бас үнэхээр чухалд тооцдог тийм багш байх ёстой гэдгийг ч бас хэлж байгаа зүйл байна. 시대를 작게 보면 시간이잖아요. Энэ цаг үе гэдэг угааг бас өөр өнцгөөс авч үзэх юм бол цаг хугацаа гэж хэлж 시대를 болно тийм ээ. 분별하는 사람은 자신의 시간도 잘 분별해서 그 시간을 잘 지키고 이루어 갈 거라는 겁니다. Тэгэхээр цаг үеэ мэдэрдэг хүн, цаг үеийг ялгадаг хүн, өөрт нь өгөгдөж байгаа цаг хугацаагч гэсэндээ зөвөр одоо хуваарлаж, зөвөр ашигладаг хүн байх хэрэгтэй. 우리의 삶은 짧지만 Бидний амьдрал бол богинохон. 그 짧은 시간 속에 하나님이 우리에게 주신 계획이 있다라는 겁니다. Гэхдээ бидний тэр богинохон амьдралд Бурхны бидэнд төлөвлөсөн төлөвлөгөө байгаа. 그 주어진 시간을 우리가 어떻게 쓰느냐는 너무나도 중요합니다. Тэгэхээр бидэнд өгөгдсөн цаг хугацааг бид яаж ашиглах вэ гэдэг нь маш чухал зүйл байна. 어떤 일에 그 시간을 투자하느냐는 더 중요합니다. Тэгэхээр юунд энэ цагийг би их зарцуулж байна вэ гэдэг нь их чухал. 그러려면 그 시간의 중요성도 알아야 될 것이고 Тэгэхин тулд энэ цаг хугацааны ач холбогдлыг би мэдэх хэрэгтэй. 나에게 주어진 시간의 때를 잘 지켜서 행할 때에 하나님의 능력은 더 크게 나타날 것입니다. Тэгээд надад өгөгдсөн цаг хугацааг би сайн тооцож, сайн баримталж явах юм бол Бурхан ч бас илүү агуугаар ажиллах болно. 그래서 첫 번째 시간 시대를 분별하는 교사에 대한 말씀을 함께 상고하고자 합니다. За эхний цагт хамтдаа цаг үеийг ялгадаг багш гэсэн сэдвээр үгнээс хамтдаа бодож үзье. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 살아 계셔서 역사하시는 아버지 하나님, 우리를 이 세상 죄악 가운데서 구원해 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 지켜주시는 은혜 감사합니다. Амьд байн ажиллаа хийдэг Бурхан Аав минь та биднийг энэ ертөнцийн гим нүгэл дундаас төрүүлэн авраад өөрийн бий болсон чуулганда сахин хамгаалж байгаа таны нэгүсэлд талархаж байна. 특별히 부족한 저희를 하나님께서 교사로서 불러주시고 귀한 직분 허락해 주셨습니다. Ялангуяа сул дорой бид бүгдийг Бурхантай багш болгон дуудаж өөрийнхөө үн цэнтэй ажлыг даалгасан байгаа билээ. 우리에게 맡겨진 이 직분을 충성되이 잘 감당할 수 있도록 지혜와 총명과 근실함을 허락해 주시고 Бидэнд даалгасан таны энэ үйлчлэлд бид бүхэн итгэмжтэй хандхад та бидэнд мэрэгүү ухаан болон оюун бэлэг мөн итгэмжит байдлыг ч өгөөрэй. 하나님의 말씀을 어린 영혼들에게 잘 심어서 하나님의 영광이 나타날 수 있기를 간절히 소원합니다. Бурхан таны үгийг бид балчир хөөхтүүдэд сэтгэл зүрхэнд нь суулгаж Бурхан таныг алдаршуулахад туслаарай. 오늘의 말씀을 통해서도 하나님께서 우리에게 지혜와 총명을 덧입혀 주시고 Өнөөдрийн үгээр дамжуулан та бид бүхэнд мэрэгүү ухаан болон оюун бэлгийг зөвшөөрч өгч 시대를 잘 분별함으로 온전한 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. цаг үеэ бид нар ялгаснаар бүрэн төгс Бурхан таны хүсэл дотор таны хүслийг үйлдэн амьдрахад тусална. 아직 이 자리에 함께하지 못한 형제 자매님 계십니다. Мөн одоохондоо энэ газарт ирээгүй байгаа ахын дүүс ч бас байгаа. 오는 발걸음도 하나님께서 지켜주시고 이 모임을 사모할 수 있는 마음 잃지 않도록 지켜주시옵소서. Ирж байгаа аян замынхан турш Бурхантай хамгаалж өгөөд энэ хүн нөхөрлөлөө илүү хүсэмжилсэн сэтгэлтэй байхад нь туслаарай. 오늘의 모든 시간 주 성령께 의지하오며 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүхий л цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатгаад биднийг аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 누가복음 12장을 찾겠습니다. Лук 12 дугаар бүлгээс харцгаая. 누가복음 12장입니다. Лук 12. 누가복음 12장 54절로 59절 말씀입니다. Лук 12-ийн 54-өөс 59 дугаар ишлэл. 예, 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Тэгээд тэр хурсан олонд хандаж та нар баруун зүгээс үйл гарахыг хараад бороо орхон гэдэг энч тийм л байдаг. Та нар өмнө зүгээс салхи салхилахыг хараад халуун болох нь гэдэг энэ нь ч бас тийм л байдаг. Хоёр нүүртнүүдээ та нар тэнгэр газрын байдлыг хэрхэн шинжихийг мэддэг хэрнээ. Өнөө цагийг яагаад үл шинжин вэ? Юун зөв болох тухайд та нар юунд өөрсдөө шүүн тунгаахгүй байна вэ? Арцалдагчийнхаа хамт захирагч руу явах зураа чи түүнтэй замдаа тохиролцохыг хичээ. Эстэгвэс тэр чамайг шүүгчд өгч, шүүгч хуягт тушааж, хуяг чамайг шоронд хийх болно. Би та нарт хэлье, чи эцсийн зоосыг төлтлөө тэндээс гарахгүй гэлээ.
우리가 때와 시기를 분별하는 것은 아주 중요합니다. За тэгэхээр бид бүхний хувьд энэ цаг үеийг ялгаж танина гэдэг бол их чухал асуудал байгаа. 왜 그러냐면 Ягаад тэрвэ гэвэл 분별하고 취해야 할 행동이 있기 때문입니다. ямар цаг үе вэ гэдгийг бид нар мэдэрч байж л ямар үйлдэл гаргаж амьдрах вэ гэдгээ сонгох учраас 구원받지 않은 사람이 취해야 할 행동이 있고 аврагдаагүй хүний гаргах үйлдэл гэж бий. 구원받은 사람이 취해야 할 행동이 있는 겁니다. Мөн аврагдсан хүний хувьд ч гэсэндээ гаргах үйлдэл гэж байдаг. 그래서 그리스도인에게 이 때와 시기를 분별하는 것은 너무나도 중요한 문제입니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүнд энэ цаг үеэ мэдэрнэ, цаг үеийг ялгана гэдэг нь бол маш чухал асуудал байна. 그래서 56절에도 이렇게 말씀하시잖아요. 56 дугаар ишлэл дээр тиймээс ингэж хэлж байгааз 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분별할 줄 알면서 хоёр нүртнүүдээ та нар тэнгэр газрын байдлыг хэрхэн шинжихийг мэддэг хэрнэ. 어찌 이 시대는 분변치 못하느냐. Өнөө цагийг яагаад үл шинжин вэ? 이 시대를 분변치 못하는 자를 외식하는 자다라고 말씀하셨습니다. Тэгэхээр цаг үеэ ялгадаггүй, цаг үеэ шинждэггүй хүнийг хоёр нүрт гэж хэлж байгаа. 우리가 자연의 현상을 자세히 살펴보면 기후가 어떠할지를 우리가 알 수 있잖아요. Бидний байгалийн үзэгдэл ямар байхыг анзаарах юм бол энэ цаг агаар ямар болох вэ гэдгийг тооцоолдог. 마찬가지로 신앙의 세계에도 우리가 살고 있는 시대가 어떠한 때인 줄을 안다라면 За түүнтэй адилхан энэ итгэлийн ертөнцид ч бас бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе ямар эрен үе вэ гэдгийг мэддэг байвал 그것에 맞는 준비를 우리가 할 수 있다라는 겁니다. түүнд тохирсон бэлтгэлийг бид нар базааж чадна. 농부가 쉬어야 할 때와 또 씨를 뿌려야 할 때가 있잖아요. Тариачин хүнд амрах үе гэж байна. За мөн үр суулгах цаг үе гэж бас байгаа. 그 시기를 모르면 그 씨 뿌리는 것도 소용이 없는 것이고 Тэр цаг үеэ мэдрэхгүй байх юм бол, ялгахгүй байх юм бол үр суулгах нь ямар ч ашиггүй үйлс болно. 또 수확할 때 그 거둬들일 수 있는 것도 없어지는 거잖아요. Бас ургац хураалтын үеэр хураах зүйлгүй бас байх ч боломжтой байна. 그래서 우리가 겨울인지 봄인지 알아야 옷 입는 거 하나부터도 달라지는 겁니다. Тиймээс бид нар одоо гадаа өвөл байна уу, хавар байна уу гэдгийг мэдж ижил ямар хувцас өмсөх вэ гэдгээ бас боддог үсттэй. 우리가 여름에 두꺼운 옷을 입고 나가지 않잖아요. Бид нар зуны уйлралд одоо зузаан хувц өмсөө гардаггүй үсттэй. 그렇죠? Тийм ээ. 겨울에 반팔을 입고 밖에 나가지 않잖아요. Өвлийн уйлралд бид нар подволохтой гараад явдаггүй үсттэй. 우리는 그러한 모든 시기를 알고 취하는 행동이 있다라는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн тэр бүх цаг үеүүдийг мэдэрч цаг үеүүдийг ялган бүхий л үйлдэлийг гаргах хэрэгтэй байна. 학생은 자신이 잠을 자야 할 시기인지 За сурагч хүний хувьд одоо унтах ёстой цаг уу? 아니면 학교 가야 할 시기인지 Аль эсвэл хичээлдээ явах ёстой цаг уу? 이런 모든 그 시간을 알 때에 그 취해야 할 행동이 뒤따라오는 것처럼 Энэ цагийг ялгаж ойлгож ижил одоо гаргах үйлдэл нь тодорхой болдог шиг. 그 때를 모르면 그 뒤에 취해야 할 행동을 행할 수 없다라는 겁니다. Тэгэхээр цаг үеэ мэдхгүй байх юм бол ямар үйлдэл гаргахаа ч хүн мэдхгүй байх нь. 신앙적인 때와 시기를 분별하고 아는 것 또한 내가 무엇을 해야 할지를 알게 하는 것이니까 Тэгэхээр итгэлийн хувьд ч гэсэндээ би энэ цаг үеийг ялгадаг байж одоо ялгадаг байх нь юу хийхээ сонгоход хүргэх учраас 이것은 우리 모두에게 너무나도 중요한 문제라는 겁니다. энэ нь бид бүхэнд бүгдд нь их чухал асуудал байна. 근데 여기에 보면 이스라엘 백성들은 그 때와 시기를 알지 못했다라는 겁니다. За сая унсан ишлэл дээрээс харах юм бол Израилийн ард түмэн энэ цаг үеийг ялгаагүй байна, мэдээгүй. 그래서 외식하는 자라고 말하고 있는 겁니다. Тийм болохоор тэднийг хоёр нүртэн гэж хэлж байгаа. 사람들 앞에서나 그냥 바르게 보이려고 하고 Хүмүүсийн өмнө тэд нар зүгээр л харуулж үзүүлэх гэсэн 혼자 있을 때는요. харин ганцаараа байхдаа 다른 삶을 살아가는 겁니다. шал өөр амьдралаар амьдарч байсан байна. 그러니까 이 말씀은 이스라엘 백성들의 무리를 향해서 하신 말씀이잖아요. Энэ үг Израилийн ард түмэнд тэр хурсан олонд хандаж хэлсэн үг тийм ээ. 그들은 날씨는 잘 구별하고 있는데 Тэд нар энэ цаг агаарын байдлыг хэрхэн шинжихийг мэдж исэн. 세상적인 일에는 아주 똑똑하게 잘 구별하고 잘 따라가고 있는데 ертөнцийн зүйлд бол тэд нар ухаалаг хандаж исэн, их сайн арга хэмжээ авч исэн. 신앙적인 시기는 알지 못하고 있었던 겁니다. Харин итгэлийн хувьд тэд нар цаг үеэ ялгаж мэдхгүй байсан 그 байна. 결과 그들은 초림했던 예수님을 십자가에 못 박아서 죽이는 엄청난 죄를 범하게 되는 거잖아요. Түүний үр дүнд тэд яасан бэ? Есүс Христ ирснийг мэдлгүйгээр тэд Есүсийг загалмай дээр цовдлж алсан аимшигтай гим нүглийг хийсэн. 예수님은 분명히 약속하셨습니다. Есүс бол маш тодорхой амласан байсан. 기약대로 이 세상에 오신다라고 말씀하셨어요. За амлалтын дагуу энэ газар дээр ирнэ гэж хэлсэн байсан. 예수님의 초림은 구약 성경에
계속해서 설명을 하고 있고 예언을 하고 있습니다. Есүс энэ дэлхий дээр ирэх болно гэдгийг хуучин гэрээн дээр амласан байсан, зөвгөнсөн байсан. 예수님이 이 세상에 오실 거라는 예언은 360가지가 넘는데 그 예수 360가지가 그대로 다 이루어졌음에도 불구하고 그들은 그것을 몰랐다라는 겁니다. Есүс Христ энэ газар дээр ирнэ гэдэг нь хуучин гэрээн дээр 360 гаруй зөвгнөгдсөн байсан. Гэтэл тэр бүх зөвгнөл биелсэн байхад хүртэл тэд мдээгүй бахан. 로마서 5장을 찾겠습니다. Ром 5-аас харцгаая. 로마서 5장 Ром 5 6절입니다. 5-6 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Биднийг дорой байхад итгэл сүсэггүй хүмүүсийн өмнөөс Христ яг цагтаа өгсөн билээ. 여기 약속대로 이렇게 말씀하시잖아요. За энд яг цагтаа гэж ягц. 예수님은 약속한 대로 이 세상에 오셨고 Юу гэсэн үг вэ? Есүс Христ амлагдсны дагуу яг тохирсон цагтаа энэ газарт ирсэн. 우리를 위해서 십자가에서 죽어 주셨다라는 겁니다. Тэгээд бидний төлөө загалмай дээр үхэж өгсөн. 그래서 예수님이 이 세상에 오셨을 때에 За тэгэхээр Есүсийг энэ газар дээр ирэхэд 마가복음 1장 15절에 이렇게 말씀하시잖아요. Марк 1:15 дээр ингэж хэлсэн байна. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 Тэр цаг биелэлээ оллоо. Бурхны хаанчлал айсвэ. 회개하고 복음을 믿으라. Гимшилж сайн мэдээнд итгэх түн. 갈라디아서 4장 4절에도 이렇게 말씀하십니다. Галаат 4:4 дээр бас ингэж хэлсэн байсан. 때가 참에 Цаг нь болоход 그 아들을 여자에게서 나게 하시고 эмэгтэй хүнээс хуулийн дор төрөх 율법 아래 나게 하셨으니 хүүгээ бурхан илгээжээ гэж. 때가 됐을 때 예수님은 그 약속하신 말씀을 이루시기 위해서 이 세상 가운데 오셨다라는 겁니다. Тэгэхээр цаг нь болоход Есүс Христ амлагдсан байсан үгийг биелүүлэхийн тулд энэ газар дээр ирсэн гэж байгаа хань. 그리고 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 하늘 위로 승천하셨습니다. Тэгээд бидний төлөө загалмай дээр үхэж мөн дахин амьлан тэнгэр өдөөргөгдсөн. 다니엘서 9장에 보면 Даниэл 9-р бүлэг дээр 70일에 대한 내용이 나옵니다. 77 хоногийн зөвнөл гарч байгаа. 가브리엘 천사가 다니엘에게 그 70일에 대한 내용을 자세하게 설명해 주시잖아요. Габриэл тэнгэр элч Даниэл дээр ирээд тэр 77 хоногийн зөвнөлийг тайлбарлсан. 한 일해가 7년으로 70일에 기한은 490년입니다. Тэгэхээр тэнд гарч байгаа 1-7 хоног гэж байгаа нь 7 жилийг хэлснээр 77 хоног гэж байгаа хугацаанд 490 жилийг хэлсэн байгаа. 그 70일의 시작이 예루살렘 성을 중건하라는 데서부터 시작이 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ 490 жилийн хугацаа нь хизээ эхлэх вэ гэвэл Иерусалим цайзыг засварлах тэр үеэс эхэлнэ гэж байгаа. 느헤미야가 예루살렘 성을 건축하라는 명을 받고 예루살렘으로 돌아와서 성을 건축하잖아요. Нехемия Иерусалим цайзыг дахин засварл гэсэн тэр тушаалыг аваад Иерусалимыг засварлахын тулд ирдэг. 그때부터 62일에가 이루면 За тэр үеэс ахуулаад 62-7 хоног нь гүйцэлдэх юм бол 예수님이 이 세상 가운데 오실 것이고 Есүс энэ газар дээр 그리고 ирнэ. 예수님이 69일에 죽으실 것을 말씀하셨습니다. Тэгээд Есүс 69 дахь 7 дахь хоног дээр нь нүхнэ гэдгийг зөвгөнсөн байсан. 그러면 483년 뒤에 예수님이 죽을 것을 이야기하신 거잖아요. За тэгэхээр энэ нь нийт 483 жилийн дараа Есүс Христ үхнэ гэдгийг зөвгөнсөн үг байсан 자, байна. 예루살렘 성을 건축하라는 그때부터 시작해서 Иерусалим цайзыг засварл гэсэн тэр цагаас эхлэн 예수님이 이 세상에 오셔서 죽는 그 시간은 483년인 겁니다. Есүс Христ энэ газар дээр ирээ загалмай дээр үхэх тэр хугацаа 483 жил байгаа. 이스라엘 백성들은 그 시간만 잘 계산해 봤더라도 Тэгэхээр Израилийн ард түмэн яг энэ он тооллыг тооцоолж исэн бол 자기들이 살고 있는 시대에 오신 그 예수님이 하나님께서 이 세상에 보내신 메시아라는 걸 분명히 알 수 있었을 겁니다. өөрсдийнх нь амьдарч исэн тухайн эрен үед Есүс Христ энэ газар дээр ирсэн байсныг харвал Бурхны илгээсэн Месси аврагч байжээ гэдгийг тэд нар мэдэх боломжтой байсан. 근데 그들은 성경을 주위에서 보지 않았습니다. Гэтэл тэд Библийг нарийн сайн хараагүй бахан. 우리 시대도 마찬가지인 거예요. Одоо бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед ч бас адилхан. 구원받은 우리도 마찬가지인 거예요. Аврагдсан бидний хувьд бас яг адилхан байгаа. 예수님이 재림하시겠다고 분명히 약속하고 가셨습니다. Есүс дахин ирнэ гэж тодорхой амлацгаад явсан. 그리고 그 마지막 때의 징조도 우리한테 알려주셨습니다. Тэгээд тэр төгсгөлийн үеийн шинж тэмдгүүдийг бидэнд бас хэлсэн. 우리는 집회 때마다 그 말씀을 듣고 있습니다. Бид нар семинар болгоноор тэр үгийг сонсдог. 그런데 우리는 마음은 어떻습니까? Гэтэл бидний сэтгэл ямар байдаг вэ? 정말 그 말씀을 들을 때 얼마나 우리는 긴장하고 있습니까? Үнэхээр тэр үгийг би сонсохдоо сэтгэл зүрхэндээ хэр их сандарж байгаа бол 그 말씀을 들으면서 내가 그럼 해야 할 일이 무엇인지 얼만큼 준비하고 살아가고 있습니까? тэр үгийг сонсохдоо за тэгвэл энэ цаг үед би юу хийх ёстой вэ гэж би хэр их бодож бэлдэж амьдрдаг бол 이스라엘 백성들이 그랬던 거예요. Израилийн ард түмэн тэгсэн байна. 예수님이 이 세상 가운데 자기들 눈앞에 와 계신데도 불구하고 Есүс энэ дэлхий дээр өөрсдийнх нь нүдний өмнө ил гараад ирчихсэн
орхисон 그리고 байх. 예수님이 스스로 자기를 증거하고 있음에도 불구하고 Тэгээд Есүс өөрөө өөрийгөө тэр мөн гэдгийг гэрчилж байхад хүртэл 하나님께서 그를 증거하고 계심에도 불구하고 Бурхан бас түүний тухай гэрчилж байхад хүртэл 세례 요한이 예수님보다 먼저 이 세상 가운데 오셔서 예수님을 증거함에도 불구하고 Баптист Иохан Есүсээс түрүүлж энэ газар дээр ирээд Есүсийн тухай гэрчилж байхад хүртэл 성경이 예수님을 증거하고 있음에도 불구하고 энэ бичвэр буюу Библи хүртэл Есүсийн тухай гэрчилж байхад 모세 오경에 하나님께서 하신 말씀을 다 기록해 놓고 예수님이 오셔서 하실 일들을 증거하고 있음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 믿지 않았던 거예요. Мойсеч гэсэндээ өөрийнхөө бичсэн 5 номон дээр Бурхны үгийг хүлээн аваад Месиаг ирэх тухай хэлсэн байсан тэр бүх гэрчлэл бүгд нүднийх нь өмнө ил болсон байхад Израильчууд 왜? мэдээгүй яагаад 그들은 성경에 관심이 없었던 겁니다. тэд Библиэд анхаарахгүй байсан байна. 성경을 자세히 보지 않았던 겁니다. Тэд Библийг нарийн сайн хараагүй байна. 그리고 그것을 우습게 여긴 거예요. Тэгээд хөнгөнд тооцсон байна. 어떻게 이게 이대로 다 되겠어? За яаж яг энэ үгийн дагуу болох юм бэ? 그들은 증거가 없어서 믿지 못한 것이 아니라는 겁니다. Тэдэнд гэрчлэл дутагдсан учраас тэд итгэж чадаагүй юм биш байна. 그럼 뭘까요? Тэгвэл юу байсан бэ? 정말 구세주를 기다리는 간절한 소망이 없었던 거예요. 소망. Үнэхээр аврагч эзнийг хүлээж байсан чин сэтгэл, тийм найдвар тэдэнд байгаагүй. 이 마음속에 간절함이 없었다라는 거예요. Тэдний дотор чин сэтгэл байгаагүй байна. 지금 우리 시대도 마찬가지인 겁니다. Одоо бидний энэ цаг үед адилхан 왜 구원받은 사람들의 신앙이 미지근합니까? ягаад аврагдсан хүмүүсийн итгэл бүлэвтэр байгаа вэ? 교회는 다니고 있는데 Чуулганд яваад байдаг. 왜 말씀 앞에서 비실비실합니까? Ягаад үгийн өмнө би одоо сайн ирч хүчтэй явж 어떻게 말씀 чаддаггүй вэ? 시간만 되면 잠이 옵니까? Ягаад үгийг хэлэхээр л миний нойр хүрдэг болчих. 이유가 뭘까요? Шалтгаан нь юу бол? 이유가 뭐라고 생각하세요? Шалтгааныг нь юу гэж бодож байна? 관심이 없는 거예요. Анхаарал байхгүй байгаа болохоор, 간절함이 없는 거예요. чин сэтгэл байхгүй байгаа болохоор, 정말 주님의 재림을 기다리는 간절함이 없는 거예요. үнэхээр эзний дахин ирэлтийг хүлээж байгаа тэр сэтгэл байхгүй болохоор 그냥 이 세상 흐름 속에 나를 맡기고 살아가고 있는 거예요. зүгээр л энэ дэлхий дээр энэ цагийн урсгалд өөрийгөө даатгаад л амьдарч байна. 구별되지 못하는 거예요. Би тусгаарлагдаж чадахгүй байна. 왜? Ягаад? 시대를 옳게 분별하지 못하고 있기 때문에. Цаг үеийг би зөвөр ялгаж танихгүй байгаа 내가 учраас. 살고 있는 이 시대가 어느 때인지를 모르니까. Миний амьдарч байгаа энэ цаг үе яг ямар үе вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа болохоор 정말 주님이 내일이라도 당장 오신다라는 마음을 갖고 사는 사람은 오늘 하루의 삶이 달라집니다. үнэхээр маргааш ч эзэн хүрээд ирж болох юм байна штэ гэсэн тийм сэтгэлтэй амьдарч байгаа хүн өнөөдөр шал өөр амьдрах байхгүй юу? 자, 이거 한 가지만 생각해 보세요. Та бүхэн үүнийг л нэг бодоод 내일 үзээрэй. 우리 집에 손님이 옵니다. Маргааш манад зочин ирнэ. 그럼 어떻습니까? Тэгвэл яах вэ? 똑같아요? Би яг л одоо байгаагаараа байх уу? 다르죠. Би өөр байна 내일 우리 үстэй. 집에 손님이 온다는 거예요. Маргааш манад зочин ирнэ гэсэн. 저희 집에도요. 손님이 온다 그러면 많은 게 달라집니다. За манад ч гэсэндээ зочин ирнэ гэх юм бол их юм өөрчлөгддөг. 다음 주에 우리 집에서 교사 모임이 있습니다. За дараа 7 хоногт манад багш нарын нөхрөл болно. 우리 집사람은 지금부터 청소하고 있어요. Эхнэр маань одооноос л гэрээ цэвэрлж байгаа. 무슨 음식을 할지 슈퍼에 가서 음식을 사오고 있습니다. За ямар хоол хийх үү гээл дэлгүүр яваал хоолныхоо материалыг цуглуулж байна. 다음 주인데 다음 주. Дараа 7 хоногт угна. 그죠? 팀 근데 저 비슷해. 같으면 뭐예요? Би яах вэ? 아, 그날 그냥 가서 장봐 와서 그냥 만들면 되지. Тухайн өдрөө л өглөө ирц заах яваал юм аваад тэр өдөртөө л бэлдүүл болно шүү дээ л гэж бодно. 헐 그걸 하마부터 신경 쓰고 준비한다. Гэтэл ингэж юунд одоо эртнээс эхлээл бэлдээл анхаарал тавиал тэгнэ вэ? 그런데 마음인 거잖아요. Гэтэл сэтгэл байгаа байхгүй юу? 마음. Сэтгэл. 우리 집사람이 그렇게 얘기합니다. За эхнэр маань тэгж хэлж байгаа. 다른 봉사자들한테는 집에서 이렇게 식사를 준비를 잘 못 해주는데 교회 학교 교사는 꼭 해줘야 된다라고 저한테 얘기를 합니다. Өөр одоо үйлчлэлийн хэсгүүд манад нөхөрлөн гэх юм бол тэгж сэтгэл гаргаж хоол хийж чаддаггүй. Гэтэл багш нар нөхөрлөн, шуулганы сургуулийн багш нар манад нөхөрлөнөө гэвэл тэгж их сэтгэл гаргахаас өөр аргагүй гэж байгаа. 그래서 제가 물어봤습니다. Би асуусан. 왜? Яагаад? 왜 교사는 꼭 식사를 준비해 주려고 하는데 Яагаад багш нарт заавал тэгж хоол бэлдэх гээд байгаа юм бэ? 아이들한테 마음 쓰느냐고 고생하잖아요. Гэтэл одоо хүүхдүүдэд сэтгэл зориулна гэдэг их зовж байгаа штэ гэж байгаа. 이 사람과 함께 하는 건 쉬운 일이 아닙니다. Хүнтэй ингээд хамтарч явна гэдэг нь бол амар зүйл биш. 교사들이 고생 많이 한다. Багш нар бол их зовдөг гэж байгаа. 그만큼 수고한다. Тэр хэмжээнд их хөдөлмөрлөдөг гэж байгаа. 그래서 그렇게 마음을 써요. Тиймээс тэгж их сэтгэл гаргаж 자, байна. 그거 하나 준비하는데도 우리는 모든 걸 계획하잖아요.
Тэгэхээр ингэж нэг юм бэлтгэхэд хүртэл бид нар бүх зүйлийг төлөвлөдөг. 근데 주님 오신다라고 하는데 Харин эзэн ирнэ гэж бахад 우리가 준비할 게 얼마나 많겠어요. бидэнд бэлдэх ёстой зүйл ямар их байж таарах вэ? 그죠? Тийм биз дээ. 할 게 있어요, 없어요? Бэлдэх юм байгаа юу байхгүй юу? 뭐부터 해야 될까요? Юунаас эхлээд бэлдэх ёстой бол? 마음의 청소부터 해야지 뭐. Сэтгэлээсээ эхлээд л цэвэрлэх хэрэгтэй үстэй. 그죠? Тийм ээ? 하나님 제일 싫어하는 게 뭐예요? Бурхны хамгийн дургүй зүйл юу вэ? 죄. Гэм. 그죠? Тийм үү? 할 게 많은 거예요, 준비할 게. Тэгэхээр бэлдэх зүйл бидэнд уг нь бол их байгаа. 내 마음부터, 내 생각부터 다 고쳐야 되는 거예요. Би өөрийнхөө сэтгэлийг, өөрийнхөө бодлыг эхлээд цэвэрлээл, цэгцлээл эхлэх ёстой. 세상에 가지고 있었던 관심들, Энэ ертөнцид хандсан бодол санаагаа, 세상에 뺏기고 있었던 마음들, энэ ертөнцид булаалгасан байсан сэтгэл зүрхээ. 이런 것부터 다 정리해야 되지 않겠어요? Тэр бүх зүйлээсээ эхлээд би нэг цэгцэлж цэвэрлэх ёстой биш болов. 이런 걸 가지고 주님 만나면 부끄럽지 않겠냐고요. Энэ зүйлтэйгээрээ би эзэнтэй уулзвал ичихгүй гэж юу? 내 안에 있는 죄를 가지고 주님 만나면 얼마나 부끄러웠겠어요. Би өөрийнхөө дотор гим нүгэлтэй байгаа мөртлөө эзэнтэй уулзвал ямар их ичих бол. 왜? 주님은 다 알고 계신데 Яагаад вэ? Эзэн бол бүгдийг мэдж байгаа. 내 생각, 내 마음, 내 행위 다 아시는데 Миний бодол, миний сэтгэл, надаас гарч байгаа үйлдэл бүхнийг бүгдийг мэдж байгаа. 그 앞에 서면 벌거벗은 것처럼 다 드러날 건데 Түүний өмнө би зогсох юм бол нүцгэн юм шиг л санагдана. Бүх юм ил болно. 시대를 분별하면요. Цаг үеийг би ялгадаг байв. 주님 곧 오신다는 거 생각하면요. Эзэн удахгүй ирнэ штэ гэдгийг би боддог байвал 우리는 많은 것들을 정리할 겁니다. бид нар маш их зүйлийг цэгцлэнэ. 정말 많은 것들을 정리할 거예요. Үнэхээр олон зүйлийг би цэгцлэнэ. 맞습니까? Зөв болов уу? 해야 되잖아요. Тэгэх ёстой үстэй. 이렇게 배면은 안 되잖아요. Би ингээл байгаагаараа байж болохгүй үстэй. 정말 정신을 차리고 깨워야 될 거 아니겠냐. Үнэхээр би бодлоготой сэргэг байх хэрэгтэй шүү дээ. 이스라엘 백성들은 증거가 없어서 믿지 못한 게 아닙니다. Израилийн ард түмэнд нотлогоо дутсан учраас тэд итгээгүй юм биш. 정말 간절한 소망이 없었던 거예요. Үнэхээр тэдэнд чин сэтгэлийн тэр найдвар байгаагүй. 그리고 이미 주신 이 증거들을 자세히 살펴보지 않았다라는 거예요. Тэгээд хэдийнэ өмнө нь өгөгдсөн байсан тэр нотлогоонуудыг тэд сайн харж мэдээгүй байна. 그래서 이사야 42장 20절에 이렇게 말씀하십니다. Тиймээс Исая 42-ийн 20 дээр ингэж хэлсэн. 내가 많은 것을 볼지라도 유의치 아니하며 Чи харсан олон юмыг харсан боловч анзаараагүй. 귀는 밝을지라도 듣지 아니하는도다. Чихч нь нээлттэй байсан авч юу ч сонсоогүй. 하나님이 아무리 보여주고 들려줘도 Бурхан хичнээн олон зүйлийг харуулсан сонсгосон ч 사람들이 관심이 없으니까 хүмүүс түнд нь анхаардаггүй учраас 보지 못하고 듣지 못하고 харж чаддаггүй бас сонсож чаддаггүй. 깨닫지 못하는 거예요. Мөн ойлгож авдаггүй. 그걸 이스라엘 백성들을 하나님 책망하고 계시잖아요. Тэгэхээр Израилийн ард түмний тийм байдлыг Бурхан зэмлсэн бахна. 도리어 베들레헴에서 양치고 있는 사람들이 이스라엘에 목자들이 예수님께 와서 경배하잖아요. Эсвэргээрээ Бэтлехемд одоо шүн хоньдоо хариулж исэн хончид Есүс дээр ирээд мөрөгдөг үсттэй. 도리어 봉통방 박사들이 구세주를 기다리는 믿음이 있었고 Эсвэргээрээ тэр дорны мэрэгчдэд аврагчийг хүлээж исэн итгэл байсан. 그래서 별을 관찰하고 별이 인도하는 것을 쫓아서 와서 예수님께 경배 드리고 갔습니다. Тийм болохоор тэд одыг ажиглан одны явж байгаа зүгт даган яваад Есүс дээр ирж мөрөгдөг. 근데 가장 가까이 있는 이스라엘 종교가들과 백성들은 Харин хамгийн ойр байсан Израилийн ард түмэн болон тэр шашны удирдагчид нь 정작 구세주 예수님이 자기들 눈앞에 있음에도 불구하고 үнэндээ Есүс яг тэдний нүдэн дээр байхад 알아보지 못하고 배척했잖아요. түүнийг таньж мэдлгүйгээр харин эсэргүүцдэг. 왜 그랬습니까? Яагаад тэгсэн бэ? 때와 시기를 알지 못했기 때문에. Тэд нэр тухайн цаг үеэ ямар цаг үе вэ гэдгийг мэдээгүй учраас. 성경을 제대로 알지 못했기 때문에. Тэд Библийг зөв мэдээгүй учраас. 그 말씀을 믿지 못했기 때문입니다. Үгэнд тэд итгээгүй учраас баг. 그래서 예수님이 그들을 향해서 이렇게 책망하시잖아요. Тиймээс Есүс тэднийг ингэж зэмлдэг. 마태복음 16장입니다. Матай 16 1절로 4절 말씀입니다. 1-4 байна. 네, 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Фарисей болон садукайчууд ирээд түүнийг сорж Тэнгэрээс тэмдэг үзүүлэхийг гуйв. Есүс тэдэнд хариудна: "Орой болохоор та нар Тэнгэр улаарч байна, сэлмэг болох нь гэдэг. Өглөө нь Тэнгэр улаан бүрхэг байна. Өнөөдөр шуургатай байх нь гэдэг. Та нар Тэнгэрийн байдлыг хэрхэн шинжихийг мэддэг хэрнээ цаг үеийн тэмдгүүдийг ялгаж ис чадна уу? Ёрын муу бөгөөд завхаа үеийнхэн тэмдэг ирж хайдаг. Гэвч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг өгөгдөхгүй гэж хэлээд тэр тэднийг орхин явлаа." 네, 예수님이 이 세상에서 많은 표적과 기적을 보여줬습니다. Есүс энэ дэлхий дээр байхдаа маш олон гайхамшиг тэмдгийг харуулж исэн.
예수님이 이 세상에 구원자로 오셨음을 알렸습니다. Есүс өөрийгөө энэ дэлхий дээр аврагч болж ирснийг мэдүүлж исэн. 그리고 예수님이 부활하셔서까지 그들에게 나타내 보여주셨습니다. Тэгээд Есүс өөрийгөө дахин амьлуулж хүртэл харуулсан. 이건 정말 확실한 하나님의 표적이잖아요. Энэ бол маш баталгаатай Бурхны үзүүлж байгаа тэмдэг үстэй. 정말 예수님이 구세주라는 것을 확실하게 보여주신 거잖아요. Үнэхээр Есүс бол аврагч мөн гэдгийг баталж байгаа үйл явдлууд үстэй. 십자가에서 다 이뤘다 하시고 돌아가셨잖아요. Загалмай дээр гүйцэлдлээ гээд тэгээд нас барсан. 그리고 3일 뒤에 부활하셔서 여러 사람들을 만나 주셨습니다. Тэгээд 3 хоногийн дараа дахин амьлаад олон хүмүүстэй уулзсан. 못자국을 보여주셨습니다. Хадаасныхаа ормыг харуулсан. 참자국을 보여주셨습니다. Жадлуулсан хэсгээ харуулсан. 부활의 모습을 많은 사람들에게 나타내 보여주셨음에도 불구하고 믿지 않잖아요. Дахин амьлсан өөрийн биеийг олонний нүдэнд харуулад байхад хүртэл тэд итгээгүй. 이스라엘 백성들은 무시했던 거예요. Израилийн ард түмэн үл тоосон бахна. 왜 그렇습니까? Яагаад бол 자신의 관심이 딴 데가 있었던 거예요. тэдний анхаарал өөр зүйлд байсан 이 бол 마음이 딴 데가 있었던 거예요. тэдний сэтгэл өөр зүйлд анхаарж исэн учраас 잔뜩 이기심에 붙잡혀 있었던 거예요. тэд нар зөвхөн хуваа бодсон сэтгэлд л автсан байсан. 노아의 시대를 한번 생각해 보세요. Мовагийн үеийг нэг бодоод үзээрэй. 창세기 6장에 보면 하나님이 보시기에 세상에 죄가 가득 찼다고 했습니다. Эхлэл 6 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Бурхны мэлмид гим нүгэл дүүрсэн гэдгийг хэлсэн. 사람들의 생각은 늘 악했다라고 말씀하고 있습니다. Хүмүүсийн бодол санаа ёрын муу болсон гэж байгаа. 그래서 하나님께서 심판하실 걸 작정하시고 Тийм болохоор Бурхан шүүн гэдгийг тогтоосон. 홍수가 있을 것을 노아에게 계시해 주셨습니다. Тэгээд үер буух болно гэдгийг Новад илчилж харуулсан. 그래서 노아는 홍수 심판을 분별하고 알았습니다. Тиймээс Нова үер болох юм байна гэдгийг мэдсэн байна. 그리고 그 말씀에 순종하고 말씀대로 예비를 했습니다. Тэгээд Бурхны үгэнд дуулууртай байж үгийн дагуу бэлтгэлээ базаасан. 그러나 다른 사람들은요. Харин бусад хүмүүс 알지 못했고 준비하지 않았습니다. тэд мэдээгүй, бэлдээгүй. 노아 시대에 세 부류가 있었던 겁니다. Новагийн тэр цаг үед хүмүүс 3 төрөлд 첫 хуваагдсан. 번째는요. Нэгдүгээрт нь 노아와 그의 가족들입니다. Нова болон түүний гэр бүлийнхэн. 그들은 구원받은 사람들이잖아요. За тэд бол аврагдсан хүмүүс тийм ээ. 시대를 분별하여 깨어 있었고 준비했습니다. Тэд цаг үеэ ялгаж мэдж исэн, сэргэг байсан, бэлдсэн хүмүүс. 그걸 어떻게 할 수 있습니까? Түүнийг яаж мэдж болох вэ? 방주를 만들고 있었다라는 거예요. Тэд хөвгч онгоцыг хийж исэн. 방주를 왜 만들었습니까? Хөвгч онгоцыг яагаад хийж исэн бэ? 하나님이 홍수로 심판할 것을 알고 있었기 때문에. Бурхан үерээр энэ дэлхийг шүүнэ гэдгийг тэд мэдж исэн учраас. 그랬기 때문에 예비할 수 있었던 거예요. Тэм учраас тэд нар тэгж бэлдэж байсан баг. 두 번째는요. Хоёрдугаарт нь 하나님의 아들들이었던 셋의 후손들. Бурханы хөвгүүд болох Сетийн үр удам. 그들은 구원을 받은 사람들인데 Тэд уг нь бол аврагдсан хүмүүс. 육신에 속해 있었습니다. Гэхдээ махбодын дагуу байж байсан. 세상과 타협하고 살아가고 있었던 사람들이었습니다. Энэ ертөнцөд зөвшөлтсөж нийлж амьдарч исэн 세 хүмүүс. 번째는요. Гуравдугаарт нь 아예 믿지 않는 사람들. огт итгэдэггүй хүмүүс. 육에 속한 사람들이잖아요. Махбодын хүмүүс. 그들은 먹고 마시고 시집가고 장가가면서도 Тэд идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарч иж 다 멸하여 죽음을 당할 때까지도 깨닫지 못했던 사람들인 거예요. тэд нар бүгдээрээ сүрж үхэл хүртэл өөрсөд нь ирэх хүртэл ухаараагүй бахна. 우리 시대도 세 부류가 있는 겁니다. Энэ цаг үед ч бас хүмүүс 3 төрөлд ангиллагдана. 구원을 받고 때와 시기를 분별하며 깨어서 전도하고 살아가는 사람들. Аврагдаад энэ цаг үе нь ямар цаг үе вэ гэдгийг ялгаж таниад сэргэг байгаад сайн мэдээг тарааж амьдардаг хүмүүс. 구원은 받았지만 때와 시기를 분별하지 못하고 세상과 타협하면서 육신에 속한 삶을 살아가고 있는 사람들. Аврагдсан ч гэсэндээ энэ амьдарч байгаа цаг үеэ таньж мэдлгүйгээр харин энэ ертөнцийн зөвшөлтсөж махбодын дагуу амьдарч байгаа хүмүүс. 전혀 믿지 않는 사람들, 구원받지 못한 사람들. За бас огтхонч итгэдэггүй аврагдаагүй хүмүүс байна. 이런 세 종류가 있습니다. Ийм 3 төрөл байгаа хан. 우리 가운데도 있을 수 있어요. Мөн бидний дунд ч байж байх 우리는 боломжтой. 예외가 아니에요. Бид эдгээр хүмүүсээс ангид биш. 아유, 우리는 각 교회에서 그래도 교사인데 За бид нар чинь бас ч гэж чуулганда багшаар үйлчилдэг. 절대 그렇게 생각하지 마세요. Огт тэгж битгий бодоорой. 그건 교만해지기 딱 쉽습니다. Тэр бол бардам болоход маш амар зүйл. 자신도 모르게요. 그 교사의 직분에 익숙해져서 Өөрийн мэдлгүй би энэ багш гэсэн үйлчлэлдээ хит дадаж 정말 지혜와 지식만 가르치고 있을 수도 있다라는 거예요. зөвхөн энэ мэргүүхан аль эсвэл мэдлэгийг л түгээж байх боломжтой. 왜 교사들한테 이 말씀을 할까요? Ягаад багш нарт энэ үгийг хэлж байгаа бол 우리가 먼저 시대를 분별하고
Бид нар төрүүлээд энэ цаг үеэ ялгаж таних 깨어서 정신을 차리고 살아가야 되는 겁니다. сэргэг бас бодлоготой амьдрах хэрэгтэй учраас. 그러자고 이 말씀을 우리가 오늘 묵상하는 거잖아요. Тиймээс бид нар өнөөдөр энэ үгийн талаар тунгаан бодож байна. 세상 사람들은요, 노아가 방주를 만드는 것을 보고 생각을 했었을 겁니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс Нова тэнд хөөгч онгоц хийж байгааг хараад бодсон байж таа. 어떤 생각을 했을까요? Юу гэж бодсон 노아 бол 제가 지금 뭘 하고 있는 걸까? энэ Нова одоо яг юу хийгээд байгаа юм болоо? 세상 후손들도 봤을 거 아니겠어요? Сетийн үр удамч гэсэндээ харж исэн байж таарна 그들이 үсттэй. 하나님의 사람들이었는데, Тэд уг нь бурхны хүмүүс. 야 노아야 너 뭐 하니? Нова чи юу хийгээд байгаа юм бэ? 물어보지 않았겠습니까? Асуугаагүй болов. 하나님께서 심판하신대. Бурхан шүүн гэсэн. 그 때가 가깝다. Тэр цаг үе нь ойрхон байна. 그래서 그 심판을 피할 수 있는 길은 방주를 만드는 거예요. Шүүлтээс амьд үлдэх арга зам нь энэ хөөгч онгоцыг хийхээ. 하나님께서 그것을 나에게 알려줬어. Бурхан үүнийг надад хэлсэн. 그리고 노아는 열심히 만들었습니다. Тэгээд Нова хичээнгүйлэн хийсэн. 그럼 그 얘기를 들었으면 자신도 정신을 차리고 깨어서 준비했어야 되지 않냐는 거예요. Түүний үгийг тэд сонсож хүлээж авсан бол тэд тэр хүмүүс ч гэсэндээ сэргэг байж бэлдэх хэрэгтэй байсан биз дээ. 준비하지 않았다라는 거예요. Гэтэл тэд бэлдээгүй. 그걸 우리가 어떻게 합니까? Түүний дараа яадаг вэ? 노아의 가족만 살아남았습니다. Новагийн гэр бүл амьд үлдсэн. 노아가 하고 있는 것을 우습게 여겼던 거예요. Новагийн хийж байсан зүйлийг тэд зүгээр хөнгөнд тооцсон. 그리고 창세기 7장에 보면 Эхлэл 7 дээрээс харах юм бол 하나님께서 정한 짐승과 모든 짐승 암수 한 쌍씩을 노아의 방주에 태우십니다. за бурхан цэвэр амьтан за бусад амьтдаас Новагийн тэр хөвөгч онгоцонд оруулдаг. 짐승들이 방주에 들어가는 걸 봤을 거 아니에요. Амьтад тэр хөвөгч онгоц руу явж орж байгаа хүмүүс харсан байж таарна үү? 자기들이 질서 정연하게 알아서 하나님이 태우시니까 들어가잖아요. Өөрсдөө тэд нэр одоо нэг нэгээрээ ирээл тэр хөвөгч онгоц руу орж байгааг тэд харсан. 그렇다면 심판의 때가 가깝다는 걸 알았어야 될 거 아니냐. Тийм бол хүмүүс нэрээ шүүлт ойрхон байгаа юм байна штэ гэдгийг мэдрэх ёстой байсан. 그리고 그 배에 노아와 그의 가족이 또 타는 걸 봤을 거 아니겠어요. Тэгээд тэр хөвөгч онгоц руу Нова болон гэр бүлийнхэн нь явж орж байгааг ч тэд харсан байж таарна. 그럼에도 불구하고 타지 않았잖아요. Тэгсэн мөртлөө тэд суугаагүй. 나도 좀 태워달라고. Намайг ч бас суулгаач. 그랬으면 그들도 구원을 받을 수 있었을 겁니다. Тэгсэн бол тэд ч бас уг нь аврагдах байсан. 그리고 문이 닫혔습니다. Тэгээ хаалга нь хаагдсан. 그리고 7일 동안을 하나님 기다려 주셨어요. 7일을. За тэгээд бурхан дахин 7 хоног хүлээсэн. 그때라도 달려가서 문을 두드렸다라면 Тэр үед нь ч балтугай гүйж очоод хаалгыг нь тогтсон бол 그들은 구원받을 수 있는 기회가 있었습니다. тэдэнд амьд үлдэж аврагдах арга зам байж л байсан. 근데 끝까지 나오지 않았습니다. Гэтэл тэд эцсээ хүртэл тэр хөөгч онгоцон дээр очоогүй. 결국 그들은 물로 심판을 받아 죽음을 맞이하게 되잖아요. Эцсээ тэд тэр үерт шүүгдэн үхдэг. 우리에게 엄청난 큰 교훈을 주는 겁니다. Тэгэхээр энэ үйл явдал бидэнд маш том сургамжийг өгж байгаа. 지금도 우리에게 똑같은 말씀인 거예요. Одоо ч гэсэндээ бидэнд яг адилхан үг байна. 노아 때하고 다를 것이 없는 거예요. Новагийн цаг үеэс одоо бол ялгаатай цаг үе биш. 우리의 방주는 누굽니까? Бидний хөөгч онгоц хэн бэ? 예수님인 거예요, 예수님. Есүс. 우리는 예수님에게 타기만 하면 되는 거예요. Бид энэ Есүст л ороод суучихад болж 그 байгаа. 방주에만 들어가면 되는 거예요. Энэ хөөгч онгоцонд л орчод болж байгаа. 근데 사람들은요, Тэгтэл хүмүүс 타지 않는 거예요. суудаггүй, 믿지 않는 겁니다. итгэдэггүй болохоор 아브라함 시대도 마찬가지잖아요. Авраамийн цаг үеийг бас бодоод 창세기 18장 보시겠습니다. Эхлэл 18-аас харъя. 창세기 18장 16절로 18절입니다. Эхлэл 18-ийн 16-аас 18 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Нөгөө хүмүүс тэндээс босоод Содомын зүг харж Авраам тэднийг үдэхээр хамт гарчээ. Эзэн би хийх гэж буй юм Авраамаас нуун гэж үү? Авраам агуу их хүчрхэг үндэстэн болж газар дэлхийн бүх үндэстэн түүгээр өрөөгдөх биш үү? 네, 아브라함은 하나님을 배웅하면서 함께 걸어가고 있습니다. Бурхан Авраам бурхантай хамт явж байсан. 그때 하나님 말씀하십니다. Бурхан түүнд хэлсэн байна. 내가 할 일을 아브라함 너에게 알려줄까? 이렇게 묻습니다. Би хийх гэж буй юм Авраамаас нуун гэж үү гэж яагаад хэлсэн байна. 하나님은요, 자신하고 친밀하게 가까이 하는 사람에게는 하나님의 계획을 알려주시잖아요. Бурхан өөртөө маш ойр дотн байгаа хүнд өөрийнхөө нууцыг хүртэл мэдүүлж байгаа юм. 아브라함은 하나님과 아주 친밀하게 가까이
섬겼거든요. Авраам бурхантай маш ойр байж бурханд маш ойроос үйлчилж исэн. 그러니까 하나님이 시대를 알려줄까 이렇게 묻고 있는 거예요. Тийм болохоор бурхан цаг үеийг би чамд мэдүүлэх үү гэж хэлж байгаа хан. 앞으로 어떤 일이 벌어질지 너에게 알려줄까? Одоо цаашид юу болох уу? Түүнийг чамд хэлэх үү гэж байгаа хан. 자, 우리도 하나님을 가까이 하면요. Бид нар ч бас бурхантай ойр байвал 하나님과 친밀한 삶을 살아가면요. бурхантай би ойр дотн байж амьдрвал 하나님이요. бурхан 나에게 이 시대를 알려주실까요? 안 알려주실까요? надад ямар цаг үе вэ гэдгийг мэдүүлэх болов мэдүүлэхгүй болов 알려주시는 거예요. мэдүүлэх бахан. 그럼 우리는 하나님과 어떻게 친밀히 가까이 할까요? Тэгвэл бид нар бурхантай яаж ойр дотн байх вэ? 말씀이잖아요. Үг үсттэй. 정말 내가 말씀을 가까이 하고 Үнэхээр би үхтэй ойр байж 말씀에 순종하고 살아가려고 할 때 үгэнд би дуулууртай амьдрах гэж хичээгээд явхад 하나님은 나에게 자세히 알려주는 거예요. 아브라함에게 알려주셨던 것처럼. бурхан надад маш их зүйлийг дэлгэрэнгүй сайн ойлгуулдаг байхгүй юу? Авраамд мэдүүлсэн шиг. 하나님께서는 아브라함에게 소돔과 고모라 성을 심판하실 걸 알려주시잖아요. Бурхан Авраамд Содом Гомора хотуудыг шүүх болно гэдгийг мэдүүлсэн биз дээ. 그래서 아브라함은 그 사실을 알고 기도하잖아요. Авраам ийм зүйл болох юм байна гэдгийг мэдээд залбирдаг. 누구를 위해서 기도합니까? Хэний төлөө залбирдаг вэ? 롯을 위해서. Лотын төлөө. 그 소돔과 고모라 성에 살고 있는 구원받은 사람들을 위해서 Содом Гомород амьдарж байгаа аврагдсан хүмүүсийн төлөө 기도하잖아요. залбирдаг үсттэй. 그 소돔과 고모라 성에도 세 부류가 살고 있는 겁니다. Тэр Содом Гомород ч гэсэндээ 3 төрлийн хүмүүс амьдарж исэн. Амьдарж исэн. 어떤 부류가 살고 있을까요? Ямар төрлийн хүмүүс вэ? 정말 아브라함은 구원을 받고 때와 시기를 알고 깨어있는 모습으로 살아갔습니다. За үнэхээр Авраам өөрөө ч гэсэндээ цаг үеэ мэдрээд сэргэг бодлоготой амьдарж исэн хүн. 근데 롯은요. Харин Лот 의인이었지만 зөвхт хүн байсан ч 소돔성에 들어가 있는 세상과 타협된 육신에 속한 사람이었던 겁니다. Содом Гомор руу явж ороод энэ ертөнцийн зөвшөлдсөн махбодын дагуу махбодод харьяалагдсан амьдарч исэн хүн. 그리고 나머지는 전혀 하나님을 알지 못하는 사람. За харин үлдсэн хүмүүс нь бурхныг бол огт мэддэггүй хүмүүс. 이 세 부류가 있는 거예요. Тэгэхээр ийм гурван төрөл байна. 아브라함은요. Авраам 때와 시기를 분별했기 때문에 조카 롯과 의인을 위해서 중보기도를 하는 겁니다. тэгэхээр Авраам амьдарч байсан цаг үеэ ялгаж таньжилсан учраас Лот болон зөвхт хүмүүсийн төлөө зуучилж залбирсан байна. 의로운 하나님께서는 의인과 악인을 절대 함께 심판하시면 안 된다고. Зөвхт бурхантай гим нүгэлтнийг болон зөвхт хүнийг хамттан шүүж болохгүй гэж хэлдэг. 그래서 의인 45명이 있으면 Тийм болохоор зөвхт 45 хүн байвал 하나님이 심판하시면 안 됩니다. бурхантай шүүж болохгүй. 근데 의인 45명이 없잖아요. Гэтэл зөвхт хүн 45 байгаагүй 40명이 있으면 40 байвал 30명이 있으면 30 байвал 20명이 있으면 20 байвал 10명이 있으면 10 байвал 근데 그 10명도 없었던 거예요. гэтэл тэнд 10 зөвхт хүнч байгаагүй. 그래서 소돔과 고모라 성은 멸망을 당할 수밖에 없었던 겁니다. Тиймээс Содом Гомора хот сүрхээс өөр аргагүй байсан. 시대를 분별하지 못하고 깨어있어 준비하지 못함으로 소돔과 고모라 성에서 겨우 몇 명만 구원받았어요? За тэгэхээр цаг үеэ ялгаж таниагүй сэргэг байгаагүй бэлдээгүй учраас Содом Гомора хотоос хэдэн хүн амьд үлдэж аврагдсан бэ? 3명이었어요, 3명. 3 хүн л гарч ирсэн. 원래 4명이 나왔는데 Уг нь дөрүүлээ гарч ирдэг. 롯의 처가 세상의 미련을 버리지 못해서 뒤돌아봄으로 소금 기둥이 돼버리잖아요. Гэтэл Лотын эхнэр яасан бэ? Энэ ертөнцид хорогдсон сэтгэлээ хай чадалгүй хойшоо эргэж харснаар давсан баг нь болоод сүрдэг. 자, 롯을 한번 생각해 보세요. Лотыг бодоод үзээрэй. 천사의 심판에 대한 경고의 말을 들었어요. Тэнгэр элчээр шүүлт буух чина гэсэн тэр анхааруулгын үгийг сонссон. 들었어요, 안 들었어요? Сонссон үгүй юу? 들었어요. Сонссон. 들었는데 준비를 전혀 안 했어요. Сонссон боловч юр бэлдээгүй. 왜 준비를 안 했을까요? Ягаад бэлдээгүй бол? 왜? Ягаад? 왜 안 했을까? Ягаад бэлдээгүй бол? 거기가 너무 좋거든. Тэнд дэндүү сайхан байгаа болохоор. 거기서 나오고 싶은 마음이 없었던 거예요. Тэндээс явахыг хүссэн сэтгэл юр байхгүй байсан. 그러니까 자기 사위들에게도 전도하지 않았어요. Тийм болохоор хүргнүүдтэй хүртэл сайн мэдээ тараагаагүй. 만약에 그때 정신을 차렸다라면, Тэр үедээ бодлоготой ухаан сэргэг байсан бол, 정말 깨어 있었다라면 үнэхээр сэргэг байсан бол 롯이 어떻게 했을까요? Лот яах байсан бол? 사위들한테 이렇게 얘기했겠죠. Хүргэддээ ингэж хэлэх байсан байс 너 тээ. 나와 함께 여기서 떠난다라면 Чи эндээс надтай хамт явбал 내가 가지고 있는 이 모든 보물덩어리 다 너에게 줄게. би өөртөө байгаа бүх энэ налт эрдэнсийг чамд өгье. 함께 나가자. Хамт гарыг 그죠? гин үсттэй. 그렇게 했을까요? 안 했을까요? Тэгэх байсан болов уу болов? 했을 거예요. Тэгэх байсан. 왜? Ягаад? 그곳에 있는 거 다 없어질 거 알고 있잖아요. Тэнд байгаа бүх зүйл устж алга болно гэдгийг Лот мэдж исэн. 그거 아무 소용 없는 거잖아요. Тэр бүх зүйл нь ямар ч хэрэгцээгүй зүйл болно гэдгийг мэдж исэн. 근데 전도하지 않잖아요.
Тэгтэл сайн мэдээ дараагаагүй. 내 모든 걸 다 던져서라도 전도했더라면 그 가운데 사위들이라도 건져서 나올 수 있었을 거예요. Өөрийнхөө бүх зүйлийг зориулаад ч болтугай. Одоо сайн мэдээг тараасан бол хүрэгдээ авч гарч ирж чадах байсан. 근데 그 세상에 대한 미련이, Гэтэл ертөнцид тэр хорогдсон 그 сэтгэл, 세상에 대한 욕심이 энэ ертөнцид хандсан шунлаа 그의 마음을 붙잡아 버린 거예요. хайч чадаагүй тэдгэр зүйлс өөрийнх нь сэтгэлийг булаасан байсан. 그러니까 마음을 깨우치지 못한 거예요. Тийм болохоор тэр өөрийнхөө сэтгэлийг сэрээгээгүй байна. 그랬기 때문에 준비하지 못했던 거예요. Тийм болохоор бэлдэж чадаагүй. 그래서 전도하지 못한 거예요. Тийм болохоор сайн мэдээ тараагаагүй. 그래서 가족들까지도 온전치 못하고 구원받지 못한 거예요. Тиймээс гэр бүлийнхнийгээ хүртэл одоо бүрэн авралт хүргээгүй. 결국 겨우 목숨은 살아서 나왔지만 Эцэст өөрийнхөө амийг арай ядан авч гарч ирсэн. 그 뒤에 그 롯의 삶을 한번 보세요. Түүний дараах Лотын амьдралыг нэг сайн бодоод 복 үзээрэй. 받았습니까? 저주 받았습니까? Өрөөгцөн үү, хараагдсан уу? 저주 받았잖아요. Хараагдсан. 이 두 딸이 아버지에게 술을 취하게 하고 아버지를 취함으로 말미암아 자식을 낳잖아요. Хоёр охин нь яасан бэ? Аавыгаа согтоож игоод, аавтайгаа унтаж ааваасаа хүүхэдтэй болдог. 그 자손이 모압과 암몬입니다. За тэр удам нь одоо Моб болон Аммон болсон. 저주잖아요, 저주. Энэ бол хараал. 여러분들 이 성경 속에서 이런 걸 깊이 생각해 봐야 됩니다. Тэгэхээр хүмүүсээ Библи дотроос бид нар ийм зүйлсийг маш гүнзгий бодох хэрэгтэй. 이 한 사람의 영향력이 얼마나 큰지를. Нэг хүний үзүүлэх нөлөө ямар том байдгийг 이 롯이라는 한 사람이요. энэ Лот гэж байгаа ганц хүн. 이 잘못된 선택으로 말미암아 Энэ хүний хийсэн буруу сонголтоос болж 가족들 모두가 멸망받는 гэр бүлийнх нь тэр чигтээ сүрж байгаа. 그 모습을 우리는 보게 되는 겁니다. Тийм л дүр төрхийг бид нар эндээс харж болно. 내 한 사람의 잘못된 마음 때문에, За тэгэхээр ганц хүн болох миний буруу сэтгэлээс болж, 나 한 사람의 잘못된 선택 때문에 ганцхан миний хийх буруу сонголтоос болж, 내 한 사람이 깨어있지 못해서 би сэргэг байгаагүйгээс болж 모두가 지옥 불구덩이 속에 들어갈 수도 있다는 사실이에요. бүх хүн тэр галтай там руу орохч боломжтой. 시대를 분별하고 깨어서 우리는 외치는 삶을 살아가야 되는 사람들이에요. Энэ цаг үеэ бид нар ялгаж танин сэргэг байгаад бид нар хашгирч амьдрах ёстой хүмүүс. 죽어있는 자를 살려 불러 이렇게 세워야 되고 Тэр үхсэн байгаа хүмүүсийг, үхэж байгаа хүмүүсийг бид нар хашгиран тэднийг амьдруулах ёстой. 잠자고 있는 사람들을 깨워 이렇게 세워야 되고 Нойрсож байгаа хүмүүсийг бид нар сэрээх ёстой. 그래서 준비하도록 해야 되는 거예요. Тэр хүмүүстийг бид нар бэлдүүлэх ёстой. 나만 문제가 아니라 Тэр би л асуудал биш байна. 내 주변에 있는 모든 사람에게도 영향을 끼친다라는 겁니다. Энэ миний асуудал миний эргэн тойронд байгаа хүмүүст хүртэл нөлөөлөх нь байна. 좋은 영향을 끼칠 수도 있고 Сайнаар ч нөлөөлөх боломжтой. 나쁜 영향력을 끼칠 수도 있다라는 거예요. Мөн бас муугаарч бид нар нөлөөлөх боломжтой. 역대상 12장 보시겠습니다. 1-р Шастр 12-оос харъя. 역대상 12장입니다. 1-р Шастр 12. 32절입니다. 32 дугаар ишлэл. 역대상 12장 32절 함께 읽겠습니다. 1-р Шастр 12-ийн 32-ыг хамт уншийе. Исахарын хөвгүүдээс цаг үеэ мэдэрч Израиль юу хийх ёстойг мэдсэн тэдний 200 тэргүүн нь өөрсдийн бүх ах トゥ нараа удирдан ирсэн байлаа. 여기서 시세를 알고 이렇게 말씀하고 있잖아요. За энэ ишлэл дээр цаг үеэ мэдэрч гэж байгаа. 하나님께서 사울을 떠나시고 Бурхан Саулаас салсан юм байна. 다윗과 함께하는 것을 분별하는 사람들을 말씀하고 있는 겁니다. Давидтай одоо Бурхан хамт байгаа юм байна гэдгийг таньж мэдсэн хүмүүс байна. 바로 이 이사갈 자손 중에서 이 시대를 분별하고 올바른 길을 제시한 사람이 있었던 거예요. Тэгэхээр энэ Исахарын хөвгүүдийн дунд цаг үеэ мэдрэн зөв сонголтыг хийж байгаа хүмүүс гарч байна. 그래서 Юу 이렇게 хийх 함께 ёстойг мэдсэн. 순종하는 지혜로운 사람이 200명이 있었다 이렇게 얘기하잖아요. Тэгэхээр Израильд юу хийх ёстойг мэдсэн тэдний 200 тэргүүн гэж байна. 그들은 시글락에 있는 다윗에게로 간 겁니다. Тэд нэр Зиклагд байгаа Давид дээр явж очсон. 다윗이 이제 하나님이 택하신 왕이라는 걸 깨닫고 Давид одоо Бурхны сонгосон хаан юм байна штэ гэдгийг тэд ухаарсан. 그들은 다윗 편으로 간 겁니다. Тэгээд тэд Давидын тал болохоор очиж байгаа. 이와 같이 우리 그리스도인에게도 속한 사람들입니다. За үүнтэй адилхан бид ч гэсэндээ Христэд харьяалагдсан хүмүүс. 우리는 그리스도에게 속한 사람들입니다. Бид бүхэн Христэд харьяалагдсан. 맞습니까? Зөв үү? 그러니까 시대를 잘 분별해야 되는 거예요. Тиймээс бид нар цаг үеийг ялгадаг байх хэрэгтэй. 그래야 내가 어디에 서야 될지를 아는 거예요. 어디에 서야 될지. Тэгэж байж л би аль талд нь зогсох вэ гэдгээ
мэднэ. 내가 세상에 서야 할지, Би энэ ертөнц дээр зогсох уу? 내가 하나님 편에 서야 할지, Би бурхны талд зогсох уу? 내가 이 세상의 욕심을 내야 될지, 영원한 세상의 욕심을 내야 할지, Би энэ ертөнцийн зүйлд шуналтах ёстой юу? Мөнхийн зүйлд шуналтах уу? 이 시대를 옳게 분별할 줄 아는 사람이 올바른 선택을 할 수 있는 거라는 거예요. Тэгэхээр амьдарч байгаа цаг үеэ зөв таньж мэдсэн хүн л зөв сонголтыг хийн амьдрах боломжтой. 여기 이사갈은 제대로 된 선택을 한 거잖아요. Энд гарч байгаа Исаахарын хөвгүүд зөв сонголтыг хийж байгаа 지금 үстэй. 사울 왕은요, Одоо Саул хаан 하나님이 떠났어요. бурхан түүнээс салсан. 세상 욕심 때문에 ертөнцийн шунлаас болж 하나님을 버렸어요. бурхныг хайсан. 그런 사람을 따라가면요, За тэр хүнийг, тийм хүнийг дагвал 어떻게 될까요? юу болох вэ? 같이 망하는 거예요. Яг л адилхан сүрэн, 맞죠? хамт сүрэн тийм биз дээ? 맞아요. Зөв буруу юу? 우리 주변에도 마찬가지예요. Бидний эргэн тойронд ч бас адил. 세상에 속해 있는 사람이 있어. Энэ ертөнцид харьяалагдсан явж байгаа хүмүүс бий. 아무리 교제를 해봐도 Тийм хүнтэй хичнээн сайн нөхөрлсөн ч 이 사람 세상에 있는 거야, 세상. тэр хүн ертөнц дээр л байж идэг. 그 입에서 나오는 말이 세상 말이고, Түүний амнаас гарч байгаа үг ертөнцийн үг. 그 생각이 세상이고, Түүний бодол санаа 그 마음이 ертөнцийн 세상이고. сэтгэл санаа тэр чигтээ ертөнцийн юм. 그런 사람 편에 섰다가는요, Тийм хүний талд зогсож байгаа. 같이 망하는 거잖아요. Хамт л сүрэн үлстэй. 그러니까 시대를 제대로 아는 사람은 Тиймээс цаг үеэ зөв ялгадаг хүн. 내가 어느 편에 서야 할지도 제대로 구별할 수 있는 사람들인 거예요. Би аль талд нь зогсох вэ гэдгээ ч тодорхой сайн мэдэх хүн баг. 어느 곳이 참된 교회인지, Аль газар нь яг жинхэнэ 어디가 чуулган, 거짓된 교회인지, аль нь хуурамч чуулган 누가 вэ? 옳은 소리를 하고 있는 건지, Хэн зөв юм ярьж байна? 누가 세상 말을 하고 있는 건지, Хэн ертөнцийн юм ярьж байна? 이걸 정확하게 구별할 수 있는 거예요. Үүнийг ч тодорхой ялгаж чадах 근데 юм. 시대를 모르는 사람은요, Харин энэ амьдарч байгаа цаг үеэ мэдэрдэг 세상 хүн 얘기를 해도 좋은 얘기, ертөнцийн юм ярьж исэн ч сайхан яриа байна. 예, 사탄 마귀가 하는 얘기도 좋은 얘기, Бузар сүнс диавол юм хэлж яхад хүртэл түүнийг нь ямар сайхан юм бэ 거짓 гэж. 선지자가 하는 얘기도 좋은 얘기, Хуурамч иш үзүүлэгч нь ярьж байгаа зүйлийг ч хүртэл сайхан яриа гэж. 이것도 좋고 저것도 좋은 거예요. Энийг ч сайхан, тэрийг ч сайхан гэж яхан байна. 자기한테 유익만 된다면, Өөрт нь л ашигтай байж байна. 자에게 이익만 된다면 Өөрт нь л үр өгөөчтэй байж 그냥 юм. 그걸 쫓아가는 거예요. Түүний хойноос л явж яхан байна. 시대를 모르는 사람, Цаг үеэ мэдгүй байгаа хүн. 말씀을 옳게 분별할 줄 모르는 거예요. Үгийг зөвөр ойлгохгүй, ялгаж салгахгүй байгаа хүмүүс. 우리는 그리스도께서 왕이 되어서 그리스도의 나라가 열리는 것을 보길 원하는 사람들이잖아요. За бид бүхэн бол Христ бидний хаан болоод Христийн хаанчлал ирж байгааг харахыг хүсдэг хүмүүс үсттэй. 우리는요, Бид 2026년을 살고 있는 사람들, 2026 онд амьдарч байгаа хүмүүс. 현재 하나님의 작정하신 역사의 그 마지막 때를 살고 있는 사람들. Одоо бид бүхэн Бурхны цогтоосон түүхийн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа хүмүүс. 그래서 우리가 살고 있는 이 시대를 잘 알아야 됩니다. Тиймээс бид нар амьдарч байгаа энэ цаг үеэ ялгах ёстой, 정말 мэдэх ёстой. 재림의 시기가 가깝다는 걸 알아야 돼. Үнэхээр дахин ирэлт ойрхон байгаа юм байна гэдгийг бид нар мэдрэх ёстой. 은혜 시대의 마지막 그 끝자락에 살고 있다는 걸 우리는 확실하게 알아야 된다는 거예요. Нэгүслийн үеийн хамгийн сүүлчийн хэсэгт би амьдарч байгаа хүн юм байна штэ гэдгээ маш баталгаатайгаар би мэдэрч амьдрах ёстой байна. 고린도후서 2 дугаар Коринт 6장을 보시겠습니다. 6 Кори 6장 2절입니다. 6-гийн 2. 2절 함께 읽겠습니다. 2-ыг хамт уншийе. Учир нь тэр тааламжтай цагт би чамайг сонссон. Авралын өдөр би чамд тусалсан гэж айлддаг. Харагтун одоо тааламжтай цаг, харагтун одоо авралын өдөр. 예. 예수님이 십자가에서 다 이루었다 하시고 죽으신 이후에 Есүс загалмай дээр гүйцэлдлээ гэж хэлээд нас барсны дараа 3일 후에 부활하셔서 승천하셨습니다. 3 хоногийн дараа дахин амьлаад тэнгэр рүү додсон. 자, 그래서 은혜 시대가 시작이 되었습니다. Ингээд нэгүслийн үе эхэлсэн. 이방인이 구원받는 시대가 시작됐습니다. Харийнхан аврагдах тэр цаг үе эхэлсэн. 그런데 За тэгтэл 예수님의 재림도 기약이 있었잖아요. Есүсийн дахин ирэлтэд ч бас хугацаа байгаа. 예수님이 다시 공중에 재림하시면 Есүс агаар мандалд дахин ирвэл 이 은혜 시대는, энэ нэгүслийн үе 이방인이 구원받는 시대는 끝이라는 겁니다. харийнхны аврагдах цаг үе дуусна. 데살로니가 4장 16절에 말씀하잖아요. 1-р Тесалоник 4:16 дээр хэлсэн. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니. Эзэн тэнгэр элчийн бүрээн дуу болон тэр бүрээн дуугаар тэнгэрээс дахин үзэгдэнэ гэсэн. 예수님의 재림도
기약이 이르면 반드시 이루어진다라는 거. Есүсийн дахин ирэлт бас тогтоогдсон хугацаанд болох юм бол гарцаагүй биелнэ. 디모데전서 1-р Тимот 6장입니다. 6 13절로 15절입니다. 13-аас 15 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Бүгдэд ам өгөгч бурхан мөн Понти Пилатын өмнө сайн гэрчлэл хийсэн Христ Есүсийн өмнө би чамд тушааж байна. Бидний эзэн Есүс Христийг үзэгдэх хүртэл чи тушаалыг алдаагүй гим зэмгүйгээр сах. Ёроолт бөгөөд цор ганц хэмжээшгүй ирэхэд хаадын хаан эздийн эзэн цагт нь үүнийг харуулна. 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 그럽니다. Бидний эзэн Есүс Христийг үзэгдэх хүртэл гэж байна. 이 은혜 시대, 이방인이 구원받는 시대는 예수 그리스도께서 나타나실 때까지인 거예요. Тэгэхээр энэ нэгүслийн үе Есүс Христийг дахин үзэгдэх хүртэл үргэлжилэх нь байна. 15절에 15 дээр 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 그러잖아요. цаг нь болоход цагт нь хаадын хаан эздийн эзэн үүнийг харуулнаа. 그 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 우리에게 보여주실 거라는 거예요. Тэгэхээр цаг нь болох юм бол цаг нь ирэх юм бол дахин ирэлт болох нь байна. 반드시 이 날이 있다라는 겁니다. Гарцаагүй энэ өдөр байгаа. 시대의 표적, 재림의 징조가 있습니다. Цаг үеийн онцлог шинж, дахин ирэлтийн шинж тэмдгүүд гэж байгаа. 예수님이 그걸 다 가르쳐 주셨잖아요. Есүс тэр бүгдийг бидэнд заасан. 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있으리까라고 물었을 때 Эзний дахин ирэлт болон энэ дэлхийн төгсгөлд ямар шинж тэмдэг баах вэ гэж асуух. 예수님이 마태복음 24장에 쭉 설명하고 계십니다. Есүс Матай 24 дээр тодорхой тайлбарласан. 마가복음 13장에, Марк 13 дээр, 누가복음 21장에 Луг 21 дээр 아주 자세하게 기록해 놓고 있습니다. маш дэлгэрэнгүй бичсэн. 그 때가 지금 우리 시대에 그대로 펼쳐지고 있잖아요. За тэр цаг үе нь одоо бидний нүдэн дээр биелж байна, болж байна. 이 성경에는 종말이 있음을 자세히 말씀해 놓으셨습니다. Библиэлд энэ дэлхийн төгсгөл байх болно гэдгийг маш тодорхой бичсэн. 누가복음 21장 11절에는 Луг 21-ийн 11 дээр 자연계의 처처에 큰 지진과 기근과 온역과 무서운 징조가 있을 거라고 말씀하셨습니다. энэ байгаль дэлхийд энэ тэндгүү хүчтэй газар хөдлөлт, үлсгэлэн, халдварт өвчин, аимшиг хийгээд Тэнгэрээс тэмдгүүд үзэгдэх болно гэсэн. 요한계시록 13장에는요. Илчлэл 13 дээр 경제계의 현금 통화가 필요 없는 시대가 될 거라고 말씀하셨습니다. энэ эдийн засгийн салбарт бэлэн мөнгө хэрэггүй тийм эрен үе ирэх болно гэдгийг хэлсэн байна. 요한계시록 17장 18절에는요. 일칠- 17장 18장에 Илчлэл 17, 18 дугаар бүлэг дээр 종교계의 타락한 기독교를 중심으로 전 세계 종교를 하나로 묶는 그러한 일이 벌어질 거라고 말씀하셨습니다. энэ шашны салбарт юу болох вэ гэвэл завхарсан Христийн шашин дээр төвлөрөн энэ дэлхийн шашнууд бүгд нэгдэх болно гэсэн тийм зөвнөл гарч байгаа. 이스라엘의 건국과 옛 로마의 부활이 반드시 이루어질 거라는 거예요. Израиль дахин улсаа байгуулах болон за мөн эртний Ром эргэж амьлах болно гэдэг зөвнөл. 지금 러시아, 우크라이나가 전쟁을 하고 있습니다. Одоо Орос, Украин байлдаж байгаа. 이란과 미국이 전쟁을 하고 있습니다. За бас Ирантай Америк байлдаж байна. 이스라엘과 레바논이 전쟁을 하고 있습니다. Израиль за Ливан хоёр байлдаж байна. 그리고 지금 중동 국가들이 이란과 전쟁을 하려고 준비하고 있습니다. Одоо ойрхон орнуудын улсууд Ирантай байлдах гэж бэлтгэлээ базааж байна. 왜냐하면 이란에서 그 중동 국가들로 포탄을 쏘아 보내고 있잖아요. Яагаад вэ? Иранаас одоо ойрхон орнуудад байгаа тэр улсууд руу пуужин явуулаад байгаа үстэй. 그러니까 지금 아랍에미리트라든가 쿠웨이트라든가 그리고 사우디아라비아 이런 나라들이 참고 있는 겁니다. Тиймээс одоо Арабын нэгдсэн Эмират, за Кувейт, Сауди Араб эдгээр улсууд одоогийн байдлаар бол зүгээр төвчээр гаргаж л байна. 왜냐하면 전쟁은 자기네 나라를 전체적으로 망하게 한다는 걸 알고 있기 때문에 참고 있는 거예요. Яагаад вэ гэвэл энэ дан өөрсдөд нь ашиггүй харин ч одоо сүрэл төтлөх болно гэдгийг мэдж байгаа учраас. 근데 점점점 심해지고 있습니다. Гэтэл энэ дан хүрээгээ тэлж байна баг багаар. 특히 지금 두바이 쪽에는요. 사람들이 아예 갈 생각을 하고 있지 않습니다. Ялангуяа одоо Дубай руу бол хүмүүс тийшээ явах талаар юр бодгоо байсан. 비행기 자체가 뜨지도 내리지도 않는 겁니다. Тийшээ онгоц хүртэл нисгээ болж байна. 두바이는요. 관광객들로 말미암아 먹고 사는 나라예요. Дубай одоо аялал жуулчлалаар их өндөр хөгжсөн учраас аялал жуулчлалын орлогоор л сайн амьдардаг улс. 경제가 완전히 바닥을 치고 있습니다. Гэтэл одоо тэр эдийн засаг нь шалдаа бууж байна. 그러니까 이제는 못 참는다고. 우리도 참전하겠다라고 이야기하는 거예요.
Тиймээс одоо за төвчээр дээцэхтэй хүрсэн бид нар ч бас энэ дайнд оролцсноо гэж ярьж эхэлж байна. 정말 이 전쟁이 많이 있을 거라고 했습니다. Тэгэхээр энэ тэмдгүү дайн болох болно гэдгийг хэлсэн байна. 이 전쟁이 언제 끝날까? Энэ дайн хизээ дуусах болоо. 잠시 끝날 것 같지만 다시 터질 수밖에 없는 그런 상황에 놓여져 있습니다. За нэг түрхэн зур зогсох юм шиг харагдаж байгаа ч дахиад эхлэх тийм л нөхцөл байдалд орж байна. 마지막 때의 징조를 그대로 보여주고 계시는 거잖아요. Дэлхийн төгсгөлийн шинж тэмдгүүдийг яг тэр чигт нь харуулж байгаа. 에스겔 38장에 Эзекиэл 38 дээр. 마지막 전쟁에 대한 내용이 아주 자세하게 나옵니다. Энэ дэлхийн сүүлчийн дайны тухай маш дэлгэрэнгүй гарч байгаа. 로스, 메색, 두바라 Рош, Мешех, Тубал, 이 러시아잖아요. Орсыг гэлж байгаа тийм 이 үү? 러시아가 이스라엘을 공격하러 내려올 거라는 거예요. Орс Израиль руу дайрах болно гэж байгаа. 거기에 바사, 페르시아 즉 이란입니다. За тэнд Перс буюу одоогийн Иран. 이란이 함께 동참할 것이고 Иран бас оролцсон. 구스, 이디오피아입니다. Куш гэж байгаа нь Этиоп. 그 나라도 함께 동참할 거고 Тэр ч бас оролцсон. 붓, 리비아입니다. Пут гэж байгаа нь Ливан, 그리고 고멜, Гомер, Беларус, 도갈마, 터키입니다. Тогоорма 이 гэж байгаа нь 나라들이 Турк. 그 전쟁에 다 참여하게 될 거라는 거예요. Эдгээр улсууд энэ дайнд бас хамт оролцсноо. 근데 그 구도가 그대로 잡혀가고 있습니다. Гэтэл одоо яг энэ байдал руугаа одоо шилжиж байна. 지금 현재 이란은 전쟁을 하고 있고 러시아도 전쟁을 하고 있습니다. Одоо Иран дайнтай байна, Орос ч гэсэндээ дайнтай байна. 그들은 전쟁으로 말미암아 피폐하게 될 겁니다. 망하게 될 겁니다. За тэдгээр улсууд дайнаас болоод сүрхэн байна. 그래서 이란은 이스라엘로 쳐들어갈 수밖에 없는 그런 환경이 만들어질 거라는 거예요. Тиймээс Израиль руу дайрахаас өөр аргагүй тийм нөхцөл байдалд шилжих нь байна. 지금은 당장 이스라엘로 내려가지 못하겠지만 Одоо л шууд Израиль руу орж чадахгүй. 그러한 준비가 차곡차곡 만들어져 가고 있잖아요. Гэхдээ тэр бэлтгэл нь одоогоор багаагаар базаагдаад явж байна. 그건 7년 한란 그 마지막에 이루어질 일이기 때문에 Энэ нь 7 жилийн зовлонгийн эцэст болох үйл явдал учраас 주님이 아직 오시지 않았기 때문에 эзэн хараахан ирээгүй байгаа учраас 아직 3차 전쟁, 핵전쟁은 일어나지 않을 겁니다. одоогийн байдлаар бол дэлхийн 3 дугаар дайн, сүмийн дайн бол эхлэхгүй. 그러나 그 날이 가깝다라는 건 우리 눈앞에 보여지고 있는 거예요. Харин ч тэр үе ойрхон байгаа юм байна гэдэг нь одоо бидний нүдэнд харагдаж байгаа. 무엇보다 우리 시대는 7년 한란 안에 들어갈 수 있는 것 내용까지 다 지금 이루어지고 있습니다. Тэгэхээр бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед 7 жилийн зовлонд болох үйл явдлуудын бэлтгэл базаагдаад яг тэр үе рүү шилжиж байгаа тийм үйл явц. 우리 시대에 주님이 재림이 가깝다라는 걸 그대로 보여주고 있는 거예요. Бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед эзний дахин ирэлт үнэхээр ойрхон байна гэдгийг харуулж байгаа шинж тэмдгүүд байна. 누가복음 12장입니다. Лук 12, 57절. Лук 12-ийн 57. 우리 시대에 주님이 재림이 얼마나 임박했는지를 보여주고 있는데 За тэгэхээр бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед эзний дахин ирэлт ямар ойрхон байгаа вэ гэдгийг харуулж байна. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 되냐는 거예요. Тийм бол бид яах ёстой вэ? 57절 함께 읽겠습니다. 57 хамт уншия. Юун зөв болох тухайд та нар юунд өөрсдөө шүүн тунгаахгүй байна вэ? 모든 사람은 스스로 판단할 수 있는 자유의지가 주어져 있습니다. Бүх хүнд өөрөө шийдвэр гаргах эрх чөлөө нөгөгдсөн. 우리는 스스로 선택할 수 있는 책임이 있는 겁니다. Бидэнд өөрөө сонголт хийх хариуцлага байгаа. 예수님도 말씀하시는 거예요. Есүс ч бас хэлж байна. 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단치 아니하느냐. Юун зөв болох тухайд та нар юунд өөрсдөө шүүн тунгаахгүй 이 байна. 말씀은 지금 오늘 우리에게도 하시는 말씀인 거예요. Тэгэхээр энэ үгийг өнөөдөр бид бүхэнд хэлж байгаа юм. 너희가 마지막 때 징조를 다 보고 있으면서도 Төгсгөлийн үеийн шинж тэмдгүүдийг бүгдийг харж байгаа мөртлөө 너희가 왜 스스로 판단치 않느냐는 거예요. ягаад өөрсдөө шүүн тунгаахгүй байгаа юм бэ? 우리는 스스로 선택하고 책임져야 되는 사람들입니다. Бид нар өөрсдөө сонгож өөрсдөө бас хариуцлага хүлээх хүмүүс. 왜 예수님은 이 무리들에게 이 말씀을 하셨을까요? Яагаад Есүс тэр цугласан олонд хандаж энэ үгийг хэлсэн 옳은 бэ? 것을 판단해서 선택해야 함에도 불구하고 Зөвийг нь шүүн тунгааж зөв зүйлийг сонгох ёстой байхад 유대 종교가들의 눈을 의식해서 그렇게 하지 못하고 있는 겁니다. Юудэ шашны зүтгэлтнүүдийн байдлыг тэд ажиглан тийм сонголт хийж чадахгүйсэн. 우리가 이 시대를 옳게 분별하고 Бид нар энэ цаг үеийг зөвөр ялгаж салгаж 이 마지막 때에 복음을 더 힘있게 외쳐야 될 사람들인데 энэ төгсгөлийн цаг үед сайн мэдээг илүү хүчтэйгээр хашгирах ёстой хүмүүс. 세상 사람 눈치 보면서 Гэтэл энэ ертөнцийн хүмүүсийн аясыг харж 우리가 이 말씀을 외치지 못하고 있다라는 거예요. бид энэ үгийг хашгирч чадахгүй байгаад байгаа. 유대 종교가들에게도 그걸 책망하고 있는 겁니다. Юудэ шашны зүтгэлтнүүдийг тэгж зэмлсэн. 남의 눈을 의식해서 그렇게 못하고 있는 거예요. Тэд яасан бэ? Израильчууд бусдын аясыг хараад чадахгүй байсан байна. 그래서 그들을 향해서 예수님이 위선자라고 말하는 겁니다. Тиймээс Есүс тэдэнд тандан хоёр нүртнүүдэ гэж хэлж байгаа. 요한복음 12장입니다.
Иохан 12 42절로 43절입니다. 42 43 42절로 43절 함께 읽겠습니다. 42 43-ыг хамт уншийе. Хэдий тийм боловч захирагчдын олонх нь Есүст итгэсэн билээ. Гэхдээ тэд Фарисеучудаас болж синагогоос хөөгдөхгүй гэсэндээ үүнийг өчгсөнгүй. Учир нь тэд Бурхны алдраас илүү хүний алдрыг таалсан юм. 간원 중에도 예수님을 믿는 사람들이 많이 있었습니다. Захирагчдын дунд ч бас Есүст итгэсэн хүмүүс олон байсан. 근데 그들은요, 추례를 당할까 봐. Гэхдээ тэд синагогоос хөөгдөхгүй гэсэндээ 그래서 두려워가지고 올바른 선택을 미루고 있었던 겁니다. айсандаа тэд нар зөвийг сонгохгүй байж байгаа. 자신들이 예수님을 믿는다라는 그 사실을 드러내지 못하고 있었던 거예요. Өөрсдийгөө би одоо Есүст итгэсэн гэж өчгөөс айж байгаа хан. 요한복음 9장에 보면요. Иохан 9-дээрээс харах юм бол 날 때부터 소경된 자를 고쳐주셨습니다. төрөлхөөсөө сохор байсан хүнийг хараатай болгосон. 근데 유대 종교가들이 그를 불러가지고 Гэтэл Юда шашны зүтгэлтнүүд түүнийг дуудаад 소경된 자를 누가 고쳐줬는지 물었습니다. хэн чамайг хараа оруулсан бэ гэж асуусан. 그는 얘기했습니다. Тэр хэлдэг 예수님이 고쳐주셨다라고 분명히 Есүс 얘기했습니다. надад хараа оруулж өгсөн гэж хэлсэн. 근데 유대 종교가들은 예수님은 죄인이라고 하면서 믿지 않고 그 부모를 불러서 다시 확인합니다. Гэтэл тэр шашны удирдагчид Есүсийг гэмтэн гэж одоо бодон итгэлгүйгээр тэр хүний эцэг эхийг дуудаж асуудаг. 근데 부모는 추례를 당할까 봐 Гэтэл эцэг эх нь ч гэсэндээ хөөгдөхгүй гэсэндээ 두려워서 이렇게 이야기합니다. айсандаа ингэж хэлдэг. 내 아들이 장성했으니까 그에게 가서 물어보세요. Хүүман одоо нас биенд хүрсэн учраас өөрөөс нь асуу. 유대 종교가들은 다시 그를 불러서 재차 너를 고쳐준 예수는 죄인이라고 말했습니다. Тэр одоо шашны удирдагчид тэр сохор хүнийг хараа орсон сохор хүнийг дахин дуудаад чамайг хараа оруулсан Есүс бол нүгэлтэй гэж 그랬더니 хэлсэн. 그가 이렇게 얘기합니다. Гэтэл тэр хүн тэгж хэлсэн. 그가 죄인인지 나는 알지 못한다. Тэр нүгэлтэн эсхийг би мэдэхгүй. 그러나 분명한 것은 Харин тодорхой зүйл нь 예수님이 내 눈을 뜨게 해줬다. Есүс намайг хараатай болгосон. 지금 내가 볼 수 있는 건 예수님이 해주셨다. Одоо би харж байгаа нь Есүс намайг ийм болгосон. 당당하게 얘기하잖아. Зоригтойгоор хэлсэн. 우리는 어떻습니까? Бид яадаг вэ? 지금 이 마지막 시대 때 Одоо бид энэ төгсгөлийн цаг. 정말 주님 오실 날 가까운 이 시대를 살고 가고 있는 우리는요. Үнэхээр эзний дахин ирэлт ойрхон байгаа энэ цаг үед амьдарч байгаа бид бүхэн 정말 복음을 위해서 담대히 외치는 삶을 살아가고 있습니까? үнэхээр сайн мэдээний төлөө би зоригтойгоор хашгиран амьдарч байгаа юу? 아직도 우리는 민그적 하고 있지는 않습니까? Одоо хүртэл би айгаал байна уу, холчигаал байна уу, зоригтой байж чадахгүй байна уу? 정말 학생들에게 Үнэхээр хүүхдүүдтэй 이 마지막 때를 정확하게 전달해주고 있습니까? энэ төгсгөлийн цаг үеийг би маш тодорхой зааж хэлж байгаа юу? 하나님의 말씀을 옳게 전하고 있습니까? Бурхны үгийг би зөвөр зааж байгаа юу? 우리는 알려줘야 됩니다. Бид нар мэдүүлэх ёстой. 정말 아이들 구원을 위해서 Үнэхээр тэр хүүхдүүдийн авралын төлөө 우리 교사들이 더 확실하게 외치는 삶을 살아야 되고 더 마지막 때 준비된 사람의 삶을 보여줘야 되는 겁니다. багш нар маань илүү их хашгирж амьдрах ёстой. Мөн төгсгөлийн цаг үед яаж амьдрах ёстой вэ? Бэлэн амьдарж байгаа тэр дүр төрхөө бид нар харуулах ёстой. 열왕기상 21장을 보시겠습니다. 1-р хаад 21-ээс харъя. (20절입니다) 21-ийн 20. 아합이 엘리야에게 이르되 나의 대적이여 내가 나를 찾았느냐 그랬습니다. За 20-р Ахаб Елиад өө миний дайсан чи намайг олоод ирвүү гэж асуужээ. 그랬더니 엘리야가 대답합니다. Тэгтэл Елия хариулж байна. 내가 찾았노라. Би чамайг оллоо. 내가 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행하였으므로 그러잖아요. Учир нь чи эзний мэлмийн өмнө ёрын мууг үлдэж өөрийгөө худалджээ. 이 아합 왕은요 굉장히 악한 왕인 겁니다. Энэ Ахаб бол үнэхээр хорон муу хаан байсан. 그런데 이 악한 왕 앞에 이렇게 담대하게 얘기하잖아요. Гэтэл тэр ёрын муу хааны өмнө ингэж зоригтойгоор хэлсэн. 내가 스스로 팔려 여호와 보기에 악을 행하였다. Эзний мэлмийн өмнө ёрын мууг үлдэж өөрийгөө чи худалджээ. 25절 25 дээр 예로부터 아합과 같이 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행한 자가 없으면 저가
그 안에 이세벨에게 충동되었습니다. Эзний мэлмид Ёримог үйлдэж өөрийгөө худалдсан Ахав шиг хүн үнэндээ байсангүй. Түүнийг эхнэр Изебел нь уруу татсан юм а. 이세벨이 충동함으로 더욱 악한 쪽의 삶을 살았습니다. Изебел түүнийг уруу татснаар улам илүү Ёримог тэр үйлдэж амьдарсан. 그대로 그것을 이야기하잖아요. Түүнийг нь яг тэр чигт нь шударгаар хэлж байна. 사실대로 얘기를 하는 거예요. Үннийг нь хэлж байна. 아합은 악한 왕이에요. Ахав бол хорон муу хаан. 이세벨도 아주 악한 여인이에요. Энэ Изебел гэх эмэгтэй ч гэсэндээ үнэхээр хорон муу. 그걸 알고 있음에도 불구하고 Түүнийг мэдж байгаа мөртлөө 하나님의 뜻을 그대로 외치고 있는 거잖아요. Бурхны хүслийг Илия тодорхойгоор үннээр хашгирсан. 마지막 때 우리는요. Төгсгөлийн энэ цаг үед бид бүхэн 엘리야 선지자처럼 담대해야 될 거 아니냐는 거예요. Илия иш үзүүлэгчтэй адилхан зоригтой байх хэрэгтэй биш гэж юу? 우리는 망설임 없이 이제 전해야 될 때 아니냐는 거예요. Бид нар эргэлзээ тээнгэлзээгүйгээр одоо тараах ёстой цаг үе биш гэж юу? 하나님의 뜻을 알려야 될 때 아니냐는 거예요. Бурхны хүслийг таниулах ёстой цаг үе биш гэж юу? 우리는요. 입을 멈추고 있으면 안 되는 겁니다. Бид нар амаа хамхиад байж болохгүй. 멸망의 길로 가고 있는 저 사람들을 향해서 우리는 외쳐야 되는 거예요. Сүрлийн замаар явж байгаа тэдгэр хүмүүс рүү хандан би ташгирах ёстой. 그래서 구원받지 않은 사람들을 구원받을 수 있도록 Тэгээд аврагдаагүй хүмүүс аврагдахын төлөө 우리는 우리가 해야 할 일을 행해야 되는 겁니다. бид бүхэн өөрсдийн зүгээс хийх юм аа хийх хэрэгтэй. 누가복음 12장 돌아가겠습니다. Лук 12 руугаа буцъя. 58절로 59절입니다. 58 59 58절로 59절 함께 읽겠습니다. 58 59-ыг хамт уншия. Арцалдагчийнхаа хамт захирагч руу явах зуураа чи түүнтэй замдаа тохиролцохыг хичээ. Эстэгвэс тэр чамайг шүүгчд өгч, шүүгч хоёгт тушааж, хоёг чамайг шоронд хийх болно. Би та нарт хэлий, чи эцсийн зоосыг төлтлөө тэндээс гарахгүй гэлээ. 여기서의 길은 인생길을 말하는데 Энд гарж байгаа замдаа гэж байгаа нь амьдралын замыг 그 хэлж байгаа. 인생길에 있을 때 빨리 화해해야 된다라고 말씀하시는 거예요. Энэ амьдралын замаар явж байгаа үедээ бушуухан шиг би тохиролцох ёстой гэж. 왜냐하면 고소하는 자가 있기 때문입니다. Яагаад вэ гэвэл арцалдагч гэж байгаа болохоор 죄와 양심이 고소를 하고 율법이 고소하고 있습니다. гим нүгэл болон мөр чанар мөн хууль 이걸 가지고 бидэнтэй арцалд. 재판장 앞에 가면요. За эдгээр зүйлтэйгээ би шүүгчийн өмнө явж очихвол 재판장이 누구십니까? шүүгч нь хэн бэ? 하나님이시잖아요. Бурхан. 그러면 우리는 심판받고 지옥 가는 거예요. Тэгвэл бид шүүгдэж там руу явах нь байна. 그러므로 빨리 죄 문제를 해결할 수 있도록 우리는 그들을 인도해 줘야 되는 겁니다. Тиймээс бушууд ир хүмүүс гим нүглийн асуудлаа шийдвэрлүүлэхийн төлөө бид нар энэ ажлыг хийх ёстой. 그리고 우리 자신도요. 죄에 대한 문제를 확실하게 해결해야 되는 겁니다. Тэгээд бид бүхэн өөрсдөө ч гэсэндээ гим нүглийн асуудлыг баталгаатай нэг тийш нь болгох ёстой. 그래서 고린도후서 13장 5절에 말씀하시잖아요. Тиймээс 2 дугаар Коринт 13-ийн 5 дээр хэлсэн 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 та нар итгэлд байгаа эсхэ шалга судал 너희 자신을 확증하라. өөрсдөө судал гэж байгаа. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. Христ Есүс та нарын дотор байгааг та нар өөрсдөө мэддэггүй юм уу гэсэн. 만약에 그렇지 않다라면 Магадгүй тийм биш бол 그 사람은 버린 자가 되는 거잖아요. тэр хүн хаягдах нэгэн, хаягдсан нэгэн болж. 교회만 나온다고 해서 구원받은 것이 아니잖아요. Би чуулганд явдаг байлаа гэд аврагцаан гэсэн үг биш 교회를 шүү дээ. 다니고 있다고 해서 천국 갈 수 있는 것이 아니잖아요. Би чуулганд явдаг хүн гэд яваажинд орно гэсэн үг биш шүү дээ. 우리 가운데는요. 주님 오셨을 때 가지 못하는 자도 있을 수 있습니다. Бидний дундаас эзэн ирэхэд тийшээ орч чадахгүй хүнч байж байх 그래서 боломжтой. 자신의 믿음부터 스스로 늘 점검해야 되는 거예요. Тиймээс бид бүхэн өөрсдийнхөө итгэлийг бас өөрөө үргэлж шалгах хэрэгтэй. 정말 내가 예수님의 피로 구원을 받았는지, Үнэхээр би Есүсийн цусаар аврагдсан уу? 정말 내 안에 성령이 계신지 Үнэхээр миний дотор ариун сүнс байна уу? 확인하라고 말씀하잖아요. Шалга гэж хэлж байгаа. 만약에 아니라면 Магадгүй үгүй бол 주님 오셨을 때 эзэн ирэхэд 버리운 자가 되는 거예요. хаягдах нэгэн болох нь байна. Хаягдах нэгэн. 끔찍하지 않아요? Аимшигтай биш гэж юу? 우리 아들이 그런 얘기를 가끔 가다가 했어요. За манай 옛날에. хүү дээр үед энэ зүйлийг их хэлдэг, ярьдаг байсан. 엄마 아버지가 집에 없으면 겁이 난대. Аав ээж хоёр гэрт байхгүй болохоор гинт айдаг гэж байгаа. 왜 Яагаад гэсэн чинь 엄마 아버지 먼저 갔을까 봐. та хоёрыг төрүүлээд өргөгдсөн болов гэд. 자기 혼자 남겨졌을까 봐. Би ганцаараа үлдчихэж байгаа юм байх таа гэж бодоод. 구원의 확증이 없었을 때. Аврал нь баталгаатай биш байх үед 그게 늘 두려웠던 거예요. тэр зүйлээс үргэлж айж ирсэн гэж байгаа. 그게 우리한테는 있어야 되는 거예요. Бидэнд ийм зүйл байх хэрэгтэй. 맞잖아요. Зүв биз дээ. 그죠?
Тийм үү? 확실히 해야 되는 거예요. 확실히. Баталгаатай болгох хэрэгтэй. 그걸 확실히 하지 않으면 Баталгаатай болгохгүй бол 우리는 학생들에게도 이걸 확실하게 전해줘야 돼요. баталгаатай болгож иж бид нар хүүхдүүдтэй баталгаатайгаар энэ зүйлийг бас дамжуулж хэлж чадна. 이거보다 중요한 게 없어요. Үүнээс илүү чухал юм гэж байхгүй. 우리는 한 영혼이라도 지옥 가면 안 되잖아요. Нэг хүний сүнсч болтгоо, нэг хүнч болтгоо там руу явж болохгүй шүү дээ. 만약에 여러분들이 담임하고 있는 아이들이 За магадгүй та бүхний хариуцаж байгаа хүүхдүүд 천국에 가지 못했다라고 생각해 보세요. Деважн руу орж чадахгүй гэж бодоод үзвэл 정말 땅을 치고 통곡하지 않겠어요? үнэхээр би газар цохин одоо гашуудахгүй гэж юу? 그죠? Тийм ээ. 그 아이들하고 웃으면서 교제했는데 Тэр хүүхдүүдтэй би инээлдэн нөхрөлж байсан. 그 가운데 한 명이라도 지옥 간다면 Тэр хүүхдүүдийн дундаас нэг нь там руу явна гэвэл 정말 끔찍하잖아요. үнэхээр аимшигтай санагдна үсттэй. 하나님이 우리를 교사로 불러주셨습니다. Бурхан биднийг багш болгож дуудсан. 그냥 이름만 교사가 아닌 거예요. Зөвхөн багш гэсэн нэртэй байх биш. 우리는 하나님의 일꾼인 겁니다. Бид бүхэн Бурханы ажилчин байна. 우리에게는 가르치는 직분을 주셨어요. Бид бүхэнд заах, сургах тийм үйлчлэлийг өгсөн. 복음을 전하는 직분을 주셨어요. Сайн мэдээг зааж сургах, тунхаглах тийм үйлчлэлийг өгсөн. 교회에서 교사는요 굉장히 큰 직분인 겁니다. Чуулганд энэ багш гэдэг үйлчлэл бол үнэхээр том үйлчлэл. 이게 작은 직분이 아니에요. Энэ бол жижиг үйлчлэл биш ээ. 가르치는 직분은요 그만큼 위험합니다. Заах үйлчлэл тэр хэмжээндээ аюултай. 하나님 앞에 가면 책망받을 게 훨씬 더 많을 거예요. Бурхны өмнө очих юм бол зэмлүүлэх зүйл хамаагүй их. 하나님 물으실 거예요. Бурхан асууна. 뭐 했냐고. Юу хийв? 왜 그 영혼들 제대로 구원받게 못했냐고. Яагаад тэр сүнснүүдийг авралт хүргэсэнгүй? 그것이 우리한테는 굉장히 무거운 짐인 겁니다. За тэр нь бид бүхэнд үнэхэрийн хүнд ачаа багнэ. 우리의 직분을 작게 여기시면 안 됩니다. Бид бүхэн энэ үйлчлэлээ хөнгөн хумгай жижигт юусоо бодож болохгүй. 주님 재림하셔서 버림받은 자는 결국에 지옥 들어가잖아요. Эзэн ирэхэд хаягдсан нэг нь нэцтэн тэгэл там руу орно шүү дээ. 예수님은 이 세상에 오신 목적을 우리에게 분명히 말씀하셨습니다. Есүс энэ газар дээр ирсэн зорилгоо бидэнд маш тодорхой хэлсэн. 여기 49절입니다. 49-р ишлэл 12-ийн 12장 49절 12-ийн 49 49절로 53절 읽어드리겠습니다. 49-өөс 53-ыг уншиж өгье. Би газар дээр гал хаяхаар ирсэн билээ. Энэ гал хэдийн ассан байхыг би ямар их хүснэ вэ? Харин хүртэх ёстой нэгэн баптизм надад байна. Үүнийг гүйцэлдэл би ямар их зовно вэ? Та нар намайг газарт амар тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бодно уу? Үгүй. Харин хагарлыг гэж би та нарт хэлье. Одооноос нэг өрхийн 5 хүний 3 нь 2-ынхоо эсрэг, 2 нь 3-ынхаа эсрэг болж хагаралдана. Эцэг нь хүүгийнхээ, хүүн эцгийнхээ эсрэг, эх нь охиныхоо, охин нь эхийнхээ эсрэг, хадам их нь бэрийнхээ, бэр нь хадам эхийнхээ эсрэг болж тэд хагаралдах болно гэв. 네, 예수님은 불을 땅에 던지러 오셨습니다. Есүс газар дээр гал хаяхаар ирсэн. 그리고 그 불이 벗기를 간절히 원하셨습니다. Тэгээд энэ гал асхыг тэгж их хүссэн. 그래서 먼저 십자가의 고난을 받으셨습니다. Тиймээс эхлээд загалмайн зовлон хүртсэн. 그로 말미암아 은혜의 복음이 완성되었습니다. Ингэснээр нэгүслийн сайн мэдээ бэлэн болж гүйцэлдсэн. 그 불은 뜨거운 특징이 있습니다. Гал гэдэг чинь халуун онцлогтой 그리고 шүү дээ. 옆으로 계속 퍼지는 특징이 있습니다. Тэгээд гал хажуу тийшээгээ тархдаг 그러면서 онцлогтой. 여기서 불은 주님이 완성하신 복음의 불입니다. Тэгэхээр энд гарч байгаа гал гэж байгаа нь эзний гүйцэлсэн авралын гал, 사랑의 불입니다. хайрын гал, 전도의 불입니다. сайн мэдээний гал. 그 모든 것을 이루시는 성령의 불인 거예요. Бүх зүйлийг гүйцэлсэн ариун сүнсний гал байна. 그러므로 성령의 불이 이제 우리 가운데 붙었습니다. Тэгэхээр энэ ариун сүнсний гал бидэнд ирсэн. 그럼 우리는 그 불을 계속 퍼뜨려야 되는 거예요. Тэгсэн бол одоо бид энэ галыг бас тараах ёстой. 그래서 그 불이 더 타 올라야 되는 겁니다. Энэ гал бүр ихээр дүрлзэх ёстой. 오순절날 성령이 임하셨잖아요. Пентекостийн өдөр ариун сүнс бууж ирдэг 우리가 үстэй. 구원받는 날 성령이 임하셨잖아요. Бид аврагдсан өдөр ариун сүнс орж ирсэн шүү дээ. 성령의 불이 우리 가운데 붙었어요. Ариун сүнсний гал бидэнд ирсэн. 그러면 그걸로 우리는 만족하면 안 됩니다. Тэгвэл бид зөвхөн үүгээр сэтгэл ханах биш байна. 그 불을 더 활활 타오르도록
옆으로 퍼뜨려야 되고 더 피어 올려야 되는 거예요. Тэр галыг бид нар илүү бадраах ёстой, илүү дүрлзүүлж, тэгээд бас хажуу дэш нь бид нар тараах ёстой. 데살로니가전서 5장 19절에 이렇게 말씀하잖아요. 1-р Тесалоник 5:19 дээр ингэж хэлж байгаа. 5장 19절입니다. 1-р Тесалоник 5:19 성령의 불을 소멸치 말라. сүнсийг бүв бөхөө. 바로 이 불은요, 복음, 사랑, 전도, 성령의 불인 거예요. Энэ гал нь сайн мэдээ болон 성령. ариун сүнс. 이게 각 사람에게 붙기를 원하시는 겁니다. За эдгээр энэ гал бүх хүнд асаасаа гэдгийг хүсэж байгаа. 그러지 않으면 Тэгэхгүй бол 하나님 기뻐하시지 않는 거예요. бурхан баярлахгүй байх. 그 불이 붙으면 주님은 그 사람에게 만족해 하실 겁니다. Тэгэхээр тэр гал асах юм бол эзэн тэр хүнд сэтгэл ханана. 그래서 우리는 계속 이 불을 붙여야 되는 거예요. Тиймээс бид нар энэ галыг үргэлж тархаах ёстой. 이 불이 계속 퍼져 나가도록 Энэ гал улам илүү газар авах. 성령의 불이 활활 타오르도록 이 마지막 때 우리는 마지막 불꽃을 태워야 되는 겁니다. Энэ ариун сүнсний гал энэ төгсгөлийн үед илүү ихээр дүрлцхийн тулд бид нар илүү ихээр энэ галыг тархаах ёстой. 이 복음이 전해지는 곳은요, 분쟁이 일어날 수밖에 없습니다. Сайн мэдээ тараагдж байгаа газарт хагарал байхаас өөр аргагүй. 우리는 화평을 원하지만 Бид бүхэн эв найрамдлыг амар тайвныг хүсдэг. 대적하는 마귀가 있기 때문에 Гэхдээ биднийг эсэргүүцэж байгаа диавол байгаа учраас 우리에게는 분쟁이 일어날 수밖에 없는 거예요. бидний дунд хагарал байхаас өөр аргагүй. 어쩔 수 없는 핍박은 따르게 돼 있는 겁니다. Яах ч аргагүй хавчлага биднийг дагалдахаас өөр аргагүй. 디모데 후서에 분명히 말씀하시잖아요. 2-р Тимот дээр тодорхой хэлсэн. 디모데 후서 3장입니다. 2-р Тимот 3장 12절. 3:12 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. Үнэн дээр Христ Есүс дотор итгэл сүсгээр амьдрахыг хүсэгч бүх хүн авчигдах болно. 그리스도 예수 안에서 경건히 살고자 하면요, 핍박이 있을 수밖에 없다라는 거예요. Христ Есүс дотор итгэл сүсэгтэй амьдрья гэвэл хавчигдахаас өөр аргагүй гэж байгаа. 이건 당연한 거라는 거예요, 당연한 거. Үүнийг мэдээж ин зүйл гэж хэлж байгаа. 베드로전서 4장 12절에도 말씀하십니다. 1-р Петр 4:12 дээр ч хэлж байгаа. 사랑하는 자들아, 너희를 실현하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라고. Хайртууд минь ээ, та нар дээр ирдэг тэр сорилтыг хачин жигтэй юм ирсэн мэт бүү тооцоо. 왜? 분쟁과 핍박은 당연히 있을 것이기 때문에. Яагаад вэ? Хагарал болон хавчлаг гарцаагүй ойлгомжтой байх зүйл байна. 그래서 분쟁이 있을 것을 말씀하시는 거예요. Тиймээс хагарал байх болно гэдгийг хэлсэн. 우리는 재림이 임박한 때와 시기를 앞두고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн эзний дахин ирэлт маш ойрхон байгаа тэр цаг үед амьдарч байна. 우리는 분쟁이 있을 것을 알지만 담대해야 되는 겁니다. Бид нар хагарал зөрчил байх болно гэдгийг мэдж байгаа ч зоригтой байх хэрэгтэй. 복음은 많은 싸움 중에서 전해지는 겁니다. Энэ сайн мэдээ бол маш их тэмцэл дундаас тараагддаг. 엘리야가 400명의 바알 선지자 앞에서 담대했던 것처럼 Илия 400 тэр Баалын иш үзүүлэгчдийн өмнө зоригтой байсан шиг 우리는 이 복음에 담대해야 되는 겁니다. бид нар бас энэ сайн мэдээнд зоригтой байх хэрэгтэй. 모세가 바로 앞에서 끝까지 타협하지 아니하고 Мосе Фараон хааны өмнө эцсийн хүртэл түүний талд ороогүй. 하나님의 그 말씀대로 행했던 것처럼. Бурхны үгийн дагуу үйлцсэн шиг. 그래서 승리하여서 이스라엘 백성들을 이집트에서 구원해낸 것처럼 Тэгээд ялалт байгуулан Израилийн ард түмнийг тэндээс аварч чөлөөлж гаргасан шиг 우리도 마지막 때에 타협하지 말고 бид нар ч бас энэ төгсгөлийн цаг үед зөвшөлтсөж нийлэх биш. 끝까지 이 맡기신 일을 최선을 다해서 전하는 삶을 통해 하나님이 승리하는 삶을 살아내야 됩니다. Эцсийн хүртэл бид нар энэ үйлчлэлээ илүү үнцэнтэйгээр хийж, үүнийг тарааж, тэгээд эцэст нь ялалт байгуулж амьдрах хэрэгтэй. 마지막 때 우리는 이 전쟁에 필히 참여하는 자가 돼야 되는 거예요. Тэгэхээр төгсгөлийн үед бид нар энэ дайнд оролцогч байх хэрэгтэй. 자기 마음만 살피는 사람, Зөвхөн өөрийнхөө сэтгэлээр шинжиж байдаг хүн, 편안히 자기의 삶 속에 안주하는 사람, хэвийн амьдралдаа амар тайван сууж идэг хүн. 그런 사람은 결코 하나님 앞에 쓰임 받지 못할 겁니다. Тийм хүн бол бурханд хэрэглэгдэж чадахгүй. 여기 사사기 5장에 보면 메로스에 대한 이야기가 나옵니다. 메로스. Шүүгчд 5 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Мероц хүмүүсийн тухай гарч байгаа. 이스라엘이 싸움을 하고 있는데 도와주지 않는 거예요. Израильчууд дайтаж байхад, байлдаж байхад энэ хүмүүс туслаагүй гэж. 가만히 자기네들 위치에서 그냥 살고 있는 겁니다. Зүгээр л байж исэн өөрсдийнхөө одоо байсан байранда амар тайван сууж исэн. 그래서 그 메로스라는 지역을 저주받을 곳으로 기록을 하고 있습니다. Тиймээс Мерозын тэр хүмүүсийн амьдарж байгаа газрыг хараагдах болно гэдэг тухай бичсэн. 그들은 마땅히 시대를 분별하고 자신들이 해야 할 일을 행해야 되는데 Тэд уг нь тухайн цаг үеэ ялгаж мэдэн тэр цаг үед юу хийх ёстой вэ? Түүнийг хийх ёстой байсан. 행하지 않았기 때문에 Гэтэл хийгээгүй учраас 저주받은 곳이 돼버린 거예요. хараагдсан газар болж хувирж байгаа. 우리도 마찬가지입니다. Бид бас адилхан.
우리가 시대를 잘 분별하고 бид нар цаг үеийг ялгаж 마땅히 내가 해야 할 일을 행하는 사람이 돼야 되는 겁니다. энэ цаг үед би юу хийх ёстой вэ? Түүнийг хийж амьдрдаг хүн болох ёстой. 해야 할 일을 하지 않는 것은요. Хийх ёстой юм а хийхгүй байх нь. 도와야 할 때 돕지 않는 것은 За туслах ёстой үед нь туслахгүй байх нь. 결국에 나중에 망하는 길이 되는 겁니다. Эцэст нь сүрэх зам болох 그리고 болно. 하나님 앞에 가서 책망받는 사람이 되는 거예요. Тэгээд тэр хүн бурхны өмнө очиод бурхнаар зэмлүүлэх хүн байх болно. 그렇기 때문에 우리는요. Тийм учраас бид 깨어 있어야 되는 거예요. сэргэг байх хэрэгтэй. 어느 날에 너희 주가 이 말론지 너희가 알지 못함이니라. Эзэн ямар цагт ирэхийг та нар мэдэхгүй бай гэсэн. 우리는 알지 못하잖아. Бид мэдэхгүй 언제 오실지. хизээ ирэхийг. 그렇기 때문에 깨어 있어야 되는 거예요. Тийм учраас сэргэг байх хэрэгтэй. 주인이 와서 깨어 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리라다는 말씀처럼 Эзэн нь ирэх үед сэргэг байх боолуудаа харах юм бол эзэн нь баярлна гэсэн шиг 우리가 깨어 있는 삶을 살아갈 때 бид бүхэн сэргэг амьдрал 주님 오셨을 때 우리에게 그 사람에게 복을 주실 거라는 거예요. эзэн ирэх үедээ тэр хүнийг өрөөх болно. 그래서 고린도전서 16장 13절에 Тиймээс 1-р Коринт 16-гийн 13 дээр 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라. сэргэг байж итгэлдээ бат зогсон иршүүд бай. 깨어 믿음에 굳게 서야 되는 거예요. Сэргэг байж итгэлдээ бат зогсох ёстой. 남자답게 강건해야 되는 거예요. Ирэмгий хүчтэй байх ёстой. 우리가 비실비실하면 안 됩니다. Бид нэр зүгээр бүлээвтэр явж иж болохгүй байх. 정말 교사면 교사다워야 되는 거예요. Үнэхээр багш хүн бол би багш хүн шигээ байх хэрэгтэй. 저희 교회도 주일날 아침에 교사들이 8시까지 교회 나옵니다. 8시. За манай чуулганд эзний өдөр өглөө багш нар маань 8 цагаас цугладаг. 그리고 그 8시에 나와서 아침 묵상하고 8-аас цуглаад QT хийгээд 먼저 교사들이 말씀으로 시작하고 학생들을 기다리는 거예요. за түрүүлээд багш нар маань үгээр тэр өдрийг эхлүүлээд тэгээд сурагчдаа хүлээж авдаг. 8시 반 되면 학생들은 오기 시작하거든요. 8:30-аас эхлээл хүүхдүүд ирж эхэлнэ. 근데 교사가 창피하고 부끄럽게 9시 돼서 온다라는 거예요. Гэтэл багш нь одоо ичгэвтэртэйгээр ичмээр 9 болж яхад ирж ивэл 이 사람 깨어있는 사람 아니잖아요. тэр хүнийг сэргэг хүн гэхгүй үсттэй. 그죠? Тийм ээ? 아니, 교사가 학생을 맞을 준비를 하고 있어야지. Багш хүн хүүхдүүдээ хүлээж авах бэлтгэлтэй байж хэрэгтэй үсттэй. 학생이 교사를 맞이할 준비를 하고 있어요. Гэтэл хүүхдүүд нь багшигаа хүлээж авах бэлтгэлтэй байж байна. 답답해요, 안 답답해요? Энэ бол давчдах зүйл үгүй юу? 교사가 겨우 교회에 그냥 참여하는 거예요. Багш нь арай ядан, арай гэж л нэг биеэ авчирж байна. 그러면 안 되잖아요. Тийм байж болохгүй шүү дээ. 요한계시록 16장입니다. Илчлэл 16 16장 15절 16-гийн 15 16장 15절 함께 읽겠습니다. 16-гийн 15-ыг хамт уншийе. Харагтун би хулгайч шиг ирнэ. Сэргэг байж хувцаа сахидаг хүн ерөөлтэйе. Эстэгвэл тэр хүн нүцгэн явж ичгүүрийг нь хүмүүс харах үе. 예수님은 도둑같이 갑자기 오신다. Есүс хулгайч шиг гинэт ирнэ гэж байгаа. 네. 그렇기 때문에 항상 깨어서 준비하는 사람이 복이 있다라고 말씀하시는 거예요. Тийм болохоор сэргэг байж бэлэн байгаа хүн ерөөлтэй гэдгийг энд хэлж байгаа юм. 준비하지 않는 자는요. Харин бэлэн биш байгаа хүн 결국에 부끄러움을 당하게 될 것이라는 겁니다. эцэст нь ичгүүрт орох болно гэдгийг хэлж байгаа юм. 그러면 우리가 해야 할 일이 있습니다. Тэгэхээр бидэнд хийх ёстой зүйл бий. 우리에게 맡기신 일을 잘 감당하고 Бидэнд даалгагдсан ажлыг бид сайн хариуцаж. 사도 바울처럼 우리는 하나님 앞에 신앙 고백을 할 수 있었으면 좋겠습니다. Үнэхээр Илч Паултай адилхан өчлийг бид бүхэн бурханд хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. 사도행전 20장 24절 말씀처럼 Үйлс 20-24 дээр гарч байгаа үг шиг. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 Эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг алба. 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж, эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг алба гүйцээхийн тулд 함께 암송해 보겠습니다. тэгээд үргэлжлүүлээд хамт цээжээр уншийе. 나의 상명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Өөрийн амийг юмн чинээ бодлого явж ирсэн. 맞습니까? Зүв үү? 우리도 이런 간증을 해야 되잖아요. Бид нар ингэж гэрчлэх хэрэгтэй биш гэж үү? 이게 사도 바울의 간증이 아닌 거예요. Энэ зөвхөн Илч Паулын л хэлсэн 이게 гэрчлэл 우리의 биш. 간증이 돼야 되는 거예요. Энэ бас бидний гэрчлэлч болох ёстой. 사도 바울의 간증으로 성경에 기록해놓고 끝낸 것이 아니라는 겁니다. Илч Паулын гэрчлэлээр л үнийг Библиэлд бичээд төгссөн юм биш байхгүй юу? 하나님은 우리 모두가 이와 같은 간증을 하기를 원하시는 거예요. Бурхан бид бүгднгээс нь ийм гэрчлэлийг хэлээсэй гэдгийг хүсэж байгаа хан. 이런 삶이 얼마나 하나님 앞에 아름다운 삶인지를 보여주고 있는 거잖아요. Ийм амьдрал Бурханы мэлмэд ямар үцэглэнтэй амьдрал вэ гэдгийг харуулж байгаа хан.
정말 우리가 주님 앞에 가기 전에 이런 간증을 하고 갈 수 있는 그 날이 꼭 왔으면 좋겠습니다. Үнэхээр бид бүхэн эзний өмнө очих өдрийг хүртлээ ийм гэрчлэлийг хэлэх бэлтгэлтэй болцоод очих хэрэгтэй. 함께 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр дүүрэн Бурхан Аав таньда баярлалаа. 우리를 구원해 주시고 교사의 직분을 허락해 주신 것 감사드립니다. Биднийг авраад мөн багшийн үйлчлэлийг бидэнд даалгасанд талархаж байна. 먼저 우리가 시대를 잘 분별하여서 Бид бүхэн төрүүлээд цаг үеэ ялгаж 깨어있는 삶을 통해 우리 주변에 이뤄진 많은 영혼들에게 이 복음을 전하고 сэргэг амьдарч эргэн тойрондоо байгаа олон хүмүүст энэ сайн мэдээг бид нар тарааж 하나님 앞에 돌이키는 삶을 통해 하나님의 영광이 나타나기를 간절히 소원합니다. тэдгээр хүмүүс Бурхан таны өмнө эргэснээр Бурхан таныг бид алдаршуулан амьдрахад та туслаарай. 그리고 우리의 삶을 통해서 또 우리의 입술을 통해서 하나님의 말씀이 온전히 증거되기를 원합니다. Тэгээд бас бидний амьдралаар дамжуулан мөн бидний уруулаар дамжуулаад Бурхан таны үг тунхаглагдаасаа хэмээн чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 주님 오실 날 멀지 않음을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. Эзний ирэх өдөр тун ойрхон байгааг бид нар мэдэж байгаа. 정신을 차리고 깨어서 마지막 주자로서 맡겨주신 이 복음을 온전히 전하는 삶을 살아가도록 도와주시옵소서. Бид бүхэн бодлоготой сэргэг байж тэгээ сүүлчийн тамирчны хувьд бид бүхэн энэ сайн мэдээг эцээ хүртэл тунхаглаж амьдрахад та туслаарай. 이어지는 모든 교제 가운데도 주님께서 함께 주시길 원하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Үргэлжлэн явагдах нөхөрлөл донд Бурхантай хамт байж өгөөсөө хэмээн хүсэж биднийг хайрлаад аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.